pen and a book and a paper be na I now your casa quotations no a brenti Sramadawrma ti na make quotation na read and so as I repeat it a bre and a media jumano na someone so masene ni empe bi nka ho na yatimi ahwese ne ye be nhyehyɛ ne fe yatwe yebo amen amen and so ye hye mu ye be che obade no asem mesre se obi biara e be wie na so wo de be fam me na ye nyina ya che twedi ampo he wo na asem pastor bompaye ni mfrase yo osuru ni asase wura Israel nyankopon na senka woden amen enenso umaye da wase so de udum adum yen ni yetiefo nyinara na ebre wa biepon afa wakoa so ebeka wonsam de akire wiase amansan bra bedi hini ewo enesem pan mu yiwakoa ne peduase nkyena ma nkonkron kasafo wakoa so emfa nkire woma bie etiefo nso akoma na wasem tumi mbowra wo mu na nye oje ne fa wo de fa mu bibiara kasa edem fa wakoa so na umma yetie adomunti amen amen and preaching topic here dear body say tie topic nini you will suffer without the wisdom of God. Wow. You will suffer without the wisdom of God Yahweh. Okay. Eti die ni sa wisdom no. Okay. Orofo nyansa wo do ahin na wo wiase. Se me bobo so akire wo a obia opa yanka se ye hwe nyansafo obia beba. Oh yes. Ma me nka se me nkire wo. Obodamfo obodam a onya nyansa foforo. Yes. Audi bu hu se usu nyansani na bi ni wiase. Dukrem. It is a mekasa you suffer without the wisdom of God Yahweh. Na me pese me twa dwi si se nyansa ba ko pa nyankopɔ wi afiri pa nkyɛn. Okay. Ya wo wiase nyansa obia wo bi. But enye wiase nyansa na nipa de bobra obetimi aso nyankopɔ ani. Obetimi de wiase nyansa pɛ wo ho obedi yie. But bad dwe ba ye say nyankopɔ nyansa na kura wo. Eti na me pese me twa dwi si ba bi. You will suffer without the wisdom of God Yahweh. Wobebre wunkita nyankopɔ de ni nyansa. Amen. Amen. Eti dia di Bible ni be pepense mu. Nyansa be na odi bobra ne. Sister nyansa be na odi bobra no. Bra nyansa be na odi bobra no. E wiase nyansa. Then me pese me tell say e wiase nyansa there you will suffer. Yes. Wobebre. Wiase nyansa nyankopɔ mo ban. What the yet your pay, but later no, you will suffer. But some people think say, Sanyan Sani free solo, and then no cry, the beer. Nansa ben the crown. Ya point Yanko Pony Yansa. Yes. You will suffer without the wisdom of God Yahweh. Uni Yanko Ponyansa over bread. Uni Yanko Ponyansa over bread. Yes. Nyanko Ponfan Sankan. Amen. One is until. Amen. Yes, Yansa would do all we ask. Maybe Madame for the Tonchain. Yes. Madame for Yansa, dear. On no kingdom, be not yan say, or the Yansama. Meaning Madame Phobia. No address come up but I, as a coach. But love we know one. So people think, say, well, the Yansa, not just to chance with the Yansa. It's a Quabia Cobu Petro. Our filling station. Okay. And was so a baby packet. It was one butter and was a coat. I know. Obanetino, Anna Quan say, come. Or that it was one young pebby. Okay. Our Dimanyansa. Nicole to the tire body to not be say. Sound minded. Oh, hallelujah. Amen. Not be no. Yajuma. Takwane, open the children. I'm another. I'll bring you. So come. I'm going to chill. A bomb bang. I said, the American why am I man? But I'm one. I said, the American why day? Why am I man? I want to ban the bomb panny bibia say. And so the Bimuka just oh, sorry. What about them? Just what about them? Why you go to me, sir? Yes, okay. What about them? What about that, sir? What's with you? Let them be gentle. Hallelujah. Amen. A team person may catch us. Or no one you know, not get Chinese kind of shame anymore. And a papa. Or of what? Nyansa be a nyansa. The beer.
Nyansa yemfa nsum nyame nyansa. Yes. Me say you will suffer without the wisdom of God Yahweh. Woni Nyankopon nyansa obebre. And yes abayansa. Oh yes. Asofo bebre wu asori fie kita wiase nyansa di bu nyame ma. Yanko babu ni kan starting kasa. Babu ni kasa. Me to me bo me sra wada roma. Me sra mo. Hallelujah. Amen. Quotation me go to 1 Corinthians chapter 1 verses number 19 to 20. 1 Corinthians chapter 1. What was I repeating? Uka so betra be dey. Hallelujah. Amen. Nasika bizi adina. Amen. Uka so betra. 1 Corinthians chapter 1 verses number 19 to 20. 1 Corinthians chapter 1. Macho mebo yanko. Verse 19 to 20. Babu ni aba. What's it if we say what trust? What's if we say ya dan? Ya trust. Ya trust to us say. Me say enyansafo nyansa. Won yanko poso be say dan. Enyansa. Ese be no be say ni. Say the dada will be kwanyi say to go be say no. Yes. Nyansa ye di to mangu yanko po be say no. Yes. Nyansa be na kura wo no. Say sister wo nyansa de bobra nyansa be. Meaning so obi o tie bi sabra start kaka na dwem. Ohunu say wo bobra bi na na wo hunu wan nyama bi agensam. Opunkunta na na gye ni so de nyansa pa. Ene no hu so wo ejimi fo. Yes. Bible so be say nyansa no. Me say enyansafo nyansa. Obe say nyansafo no mu so munim nyansa no mu nyansa. Mama nim di fo nim die ayekwa. Anim di fo nim die obi akọfa school book knowledge ne kura no. Mama na ayekwa. Okita book knowledge. Of say Nyankopon nyansa. My brother. Now engineering na wo kosia no na wo fu so nim nyame nyansa no. Dey na be say wo kire yi. Dey na be say wo kire yi. What bu degree? Why your masters? Hallelujah. Obadiah fancy kan. Amen. Wonni Nyankopon nyansa kan wo ababre. Yes. We are minister. Now kita wiase nyansa you suffer. Yes. I'm telling you. We a teacher. Now we need Nyankopon nyansa you suffer. Later ebe hantel. Oh yes. I do to trouble mu. Yes. Kwa wen nim di fo mu nim nyansa mu go jail. Hallelujah. Amen. Kwa en kofo she fridge mu. Obu nyansa dodo na ewiase nyansa push am ko fridge mu. Yes. They say dey na house say. Subabe na wo mo. E dey na di bobra no. Wo di wiase nyansa. E ya wadwe no no. Wadwe ya wo say wo nim nyansa. But obad na go person men kan jo say. Wo ni bodam ni kase. Wo ni bodam ni nyape. E friend say mo pe. Yes. So Srebia namuntam. Yes nyansa. And wo trim. And oni manyima wonye. E wiase nyansa. And da wo trim. Say nkwala ni on be den. On baba. Hallelujah. E wiase nyansa. Obad you for the second. Read the Bible for me. Mama nim di fo nim die ayekwa. What's up then? Mama indi di fo nim die ayekwa. Obaba then. Indi di fo. Enim di fo. Omunim die ayekwa. Omunim di adan. Ayekwa. Enim di fo be omunim di adan. Ayekwa. Ayekwa. Onyansafo wan. Hallelujah. Amen. When you post what na ni hwe wiase a onyansafo wo he. Trafo wan. Hallelujah. Amen. What na ni hwe wiase a onyansafo wo he. Trafo so wan. Ohunu bi o. Wo hunu bi. Post na me nko. Yes, chinigifo wan. Yes, chinigifo wan. Onyankopon adano omunyansa ne kwasiasam. Onyankopon so beda ne onyansa ne dan. Nkwasiasam. Hallelujah. Amen. Onyankopon so beda ne nyansa ne bi nkwasiasam. Nyansa be ne kura wo. Wadwen so onyansa. E wiase nyansa, I'm telling you. Yes. Wiase nyansa ka say wiase 40 years twaso. Twaso. But Nyankopon do ohun say nkwasiasam. Yes. Yes nyansa, and Nyankopon nyansa nko. Dabi. If you don't know, I'm telling you today. Okita wiase nyansa ni Nyankopon asam no. Enkoda, e na otimi challenge Nyankopon. Okita wiase nyansa, o challenge say, o challenge Nyankopon. But sama aye kwasia. Yes. Till o use word be my 14:1. Okay. Okay, Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1.1. O use word be my o de dwantwie no se. O de dwantwie no se na kuma mu say. Onyankopon bi. Sa de dwantwie so bunu so de nyansa so de dwantwie gimi chan kwasia. Yes. Sa de dwantwie no bunu so de nyansa so gimi chan kwasia. Yes. De dwantwie ne bra pani ene kwasia. Kwasia, de dwantwie wo fa ase no no. Yes. Okay. De dwantwie no wo fa ase ne kwasia. O de dwantwie so na kuma. O de dwantwie na dwie so de nyansa. Nasem osua ne nyansa kodu ba bi o say there is no God. Nyankopon bi ni ho. O say Nyankopon bi ani o mu nyansa no ba bi bi akodu. De dwantwie udu ufri wiase nyansa mu a wo pie de dwantwie mu. Yes. Wo fa wiase nyansa na fe du ba bi o say Nyankopon bi ani ba bi a no ada ne dwantwie. De dwantwie no so wagimi chan kwasia. Ti de dwantwie no wo fa ase ene kwasia. Na je so watwum kwasia adu de dwantwie. Nyankopon fa ne sanka. Me presa wo benya Nyankopon nyansa. Nyankopon nyansa so be hunu no. Yes. Nyankopon nyansa so be dey wo be hunu no. Nyankopon nyansa so be hunu no. Na ba nanti na kwa mu ene ohia wo. Na nye wiase nyansa ya de ba ho e pri wiase e trase. Hallelujah. Amen.
Romans chapter 1 verse 22. Romans chapter 1 verse 22. What's me saying? Almost so many nyansafo. And no biwa obiana nu also ni nyansa. Na so madane kwasia. And so tie ni num nsam ni niam bia to so yakwasia. Yes. Okwan wa contradict no. Sa na wiase nyansa ne. Oya no contradict no. Yes. Na sam na sa ba chechire wono a. Sa na wiase nyansa ne. Yet was so ye nyansafo. Etefo tie na no asam ba bia be kwa ba bi nu. Wutim say ade ne de na esimesi pese o chire. Na so madane kwasia. Bo se ne fani pa ne ya da ne fu. Ya da ne kwasia. Wa satan yankopon prana ne. And now be nyansa mu timi ma ne nyansa kodu pepese nyankopon. Aye ball no. Ma satan ne mo nya. Yes, ache onu ani monyam. Ade ye odi pa o. Am I say ye kwasom bosom. Oni pa edan. Wo pro. Kebabunum. Odi pa pro ho ni nsaso. And now oni pa pro ho ni nsaso. Ye dia wasene. And oni pa kuma di akire. Kebabunum. Yes. Nyansa ni bi no. Obi nyansa chance obasuma bode. Obasum dua. Na nyabola afia so no obi atama ponche. Adia koma dua na ye di dua na ma ne so mfa no ponche ne nwe. And I'm teaching and I can say, what time a punch ya come Diano? Diana ye jana had about no punchano. Would ya punch ya come Diano, son, and dia? On your punchino, you know, one more to do. Wouldn't my punchery? Wouldn't my punchery? Bet 25. Come on, Minko. Almost a son, Uncle Pono. And the Bimunian son of Mudas send Uncle Pong. And yet, Diatro. And yet, Diatro. Woman for the and no being very so because Uncle Pong, you no bien and no can. Suma body. Am I not part for to see about Suma body? Yeah, best Suma body as in day or bad, yeah. Hey, yeah, best Suma body, hey, than the creator. Hallelujah. Amen. Obadi nyago pa wuya mabo. Amen. Omno life. Amen. Nyansa be the crowd sabre. Nyansa be the crowd one. Uketa crowd bo mu nyansa. You will suffer. Yes. Wanyam. Nyansa be na about him. Wa fum baako. Nyansa ma teams there be my body me yigu amas my body tie nyankopon. Yes. Me yigu pe my body tie nyankopon. Sa nyansa we ni ho. Nyansa be chiri so ba ko yigu. Ewiase nyansa. Yes. Edo be sorry. Yes. You suffer later. Later ube suffer. Sabre se wu anu a aya munya ba yi 7 nto nchen kakra. Na di can check on life. Se nyansa be na ubo mu bra. Ana wo bra wo hunu nyanti a wo bre. No start di hihya nkrofo. Di can so na check on say woni me nyankopon. Wodi na hyade so. Wodi ni mra asam so. And the question I said yesterday, and come to us or in a man. Yes. One said yenti, Ukotos on a man. You can Jeremiah chapter 8. Jeremiah chapter 8, verses number 7 to 10. What's he? As you conquer what we am po any libre. Men, I'm trouble. Debbie, be a printing press. Debbie, what's it? As you conquer what we am po, as you conquer them, po. Only libre, only Minyansa be or the Namwa, or Nim says, I'll way a bra make up put me to Kusia Butus. And Yankukunia asum frakatechi. And Yankukunia asum frankatechi. Any Nanchinuma, any Nanchinuma, one babre, almost babre. Now, so me mind Nimo Radia and no deeper there's any also mean such a more women in Ano. Onimu Yankopom and Yankopod. I said, yet. I didn't say. I didn't hear free and see any Yansa. Obiticas on Minyansa. And Bradimra, now Radimra one in chain. I'm Pasha and no crop of community Yankopom one in chain. And so we will move 4 pence. Panama Yansa, the one in chain, Yankopodiano, or no penyansa, quite at Daneno. Yes, I said, or must have not done it true. Also, Minyansa. Yes. As ni be or name one in Cheso ni Minyansa. Was your 4 pence little for? I did not so far. So for also ni Minyansa. How to be quoted to Kuto my yamma. Ya can't know your life. Unimyansa. Unimyansa Kabe. Kabe feed church members in the word of God. Yes. Not in Kuto. No. Not anointing. No. Not so broso or I did not mean Moko Aquanchere. We are Moko Aquanchere. Dear Aquanchere. So far with your coins. Oh, Bodam. When it's in the brew. And a cacanatos. Yansa Ben the crown. When say we are saying Yansa. What Boki? And I didn't yamma. What Boki? What friend Crawford? Young could bring Yamma Paso. Now, we should be a Yami and a Bunipa. I don't know about Chile. Yanko whom about Yansa Ben I didn't soft one. Bible says also to tell Yansa when you
na da nyankopɔn bɛsi fam abɔbɔ birimu no da na bibia so so mu a wotwe ho anye nyankopɔn asɛm na wapo ni nti nyansa bɛ na awɔ etie ka obi onim nyansa obi onim nyankopɔn na asɛm obi the fear of God woni usuro nyame a nyame suro unsuro nyame nti that is the reason why nti a ubapo that's the reason why nti a be ma ketechi oni obanyin se na so anya wo a tu koyini onkotunru Bani kwa yingu. Banzu so awusu ni munyanse nti so akwakoyi agu. Akoyi DNC. Nyanse be na wo. Enti nyankopɔ se menka nkyerɛ wo. O nyankopɔ so hedan. Hallelujah. Baby akodi nu nu o. Kwaso na menkɔ. Enti nyankopɔ se wo bebu na mu ajafa. Na de babo ade pa babo. Efri akuma so start sue wiase nyansa. Ni pastor adani adufu ni pafo. Efri odifo. Me na me twa odifo no. Anamfo se Bible ni read ba na mesiw so o. Hallelujah. Ebe mesiw so. Bible say efri odifo so. Ekosi asofo so. Enne bi adani nkontom panza manyame nyansa na. Me na me twa ye. Me ye printing press and I check them as so ni nyankopon nyansa. Akoro so kita wiase nyansa nti. Wakotam ye twa na fe mo na to na kasa. Nyansa be na ade bobrai. Nyansa be na ade bobrai. Wiase nyansa. Hwe Bible na me kasa mi wan kire wo. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2. Colossians 2:8. Verse 8. Ko wi anu aka Exodus chapter 28 verse 3 na me kan twom say nyankopon fro bi opo bi okita nyankopon nyansa. Yes. Ha. Mo hweye. Asemo hweye. Na obi amfa nyansa pe. Hallelujah. Amen. Na se nyansa nyina ye pa. Ade nyankopon ka ema ye won se hweye ye na obi amfa nyansa dan. Nyansa pe. Nyansa be no bi di be wi ni wo. Nye wiase nyansa. Wiase nyansa. Nye wiase nyansa. Wiase nyansa. And I'm going to make an answer. And to be kese mi kita nyansa bisa se nyansa be ne kura no. Yeah. Nyansa ngwa hodo. Nyansa be na awo no. Nyankopon ma ye won se twa mu ye no obi anka dan. Amfa nyansa pe. Obi amfa nyansa pe. Ani na da hunu. Wa se nyansa ni na da bi wom. Yes. Wiase nyansa ni kita na da. Yes. Yes, nyansa ni kita na na. Nyame ma woni awura, nyame ma woni abrante nyankopon ma woni. Yes. Nyansa be na wo. Me tufuo mi bisa question. Nyankopon se, tie mi ye. No be amfa nyansa. You suffer without the wisdom of God Yahweh. Obabre. Unkiti nyankopon nyansa. Hallelujah. Asitira ni be ballow. Abraham be ballow. Yes. Atu akase, and atu kasa tenten. Yes. So ni nyankopon nyansa. Atu kasa tenten. Hallelujah. Amen. And now when say Adam fail you with the God of earth in muno. I was here jabandi ya Satan. Eba wura ni muno. Efo benya wiase nyansa. Ne fa to na tete. Na to na tete. Mu wakwete. Nyankopon friend no. Hallelujah. Na se na Adam ayi na no say my head makwete mi slow. Mi slow. Ko Genesis 3. Ozo nyankopon friend ni pa. Wani nyankopon friend ni pa no. Ano ka che so. Ano ka che ne so wan. Ano se me Te won ka wo trom ha. Misroi. Every say. Let me dadeja. It's mahinta. When you are nyansa, we interfere never. Not any blame game. Yes. Osi. I no catch us. When the catch us are that. Yeah, me show say me ni bi enu. Yeah, me show say ni bi na akwadie no. I no ni panic catch us. I ni pa da mo catch nyankopon twediam po ye wase. E yo ba na o de the boy say blame game about. Et obi okita wiase nyansa no. Wo eto de bi ade bia ye obi. Ade bia ye obi. Anu ondo anyadan. Enyo onka ho. Na bla to blame game. Yes. Yes, nyansa no so fa wo mu a. Nyansa be ne crown. Me say abrabo na abo no. Eye abrabo ben nyansa be na ade bobra no. Yes nyansa. Epobo wom. Yes. Yes nyansa. Asa wom. Yes. Yes nyansa. Awudie wom. Yeah. Yes nyansa. Apentam. Yeah. Enye nyantam. Yes. Ene wom. Ene wom. Yes nyansa apentam. Enye nyantam. Ene wom. Maji so bi koja. Sana tie. Yes nyansa ne apentam. Enye nyantam. Ene wom. Leta no abu na no achimfa. Yes. Yes nyansa me se apentam. Enye nyantam. Ene wom. Ti ada so do nko betwa so. Ana so be dani wudini no akum obi. Yeah. Yes nyansa ne apentam ye nyantam. Wa kansam. Tina baba onwene so be ko ba bi de betwa no. Tina
Tina so far you know nyansa nti I apentam ya nyantam tina ama to babu ya twere akotu aduro na ade babu aide atoso nyansa be ne kura wi ase nyansa ana me cho say nyankopon nyansa na wunkura bidia obebre obebre otwakolo se so to aso nyankokolo wase monhweye wase ye dai monhweye abranti atwa yie na obi amfa nyansa pe Nasa nyansa ni nya pepepe o nyankopon de o ani na da hunu yasi nyansa ni na da wo mo asa anam enipa atete sam so me na me try dabi takira manchiri wo nyansa yasi nyansa doko o wisa ehwan ye yasi nyansa missy obi achada akwatra MTN obi achada wo anu achada fro azanfo ni yasi nyansa ni bi ni o sister ni o hello sister ni o sister na on kai mo there be o kamikakra kamikakra on kai sister Georgina minim Georgina for the omo do so yeah o de hanya hwe ese me wo UK okay sister na on kai kakra Georgina mi kai Georgina ba e bi ache on kai ache obi da me kai pa me kai na me kai na hu ye de radio adum na radio adu wato ye nsem kakra na ja je kai adofo ne ye nuanom a ti emi wan wasa won kai kakra he fa na watrapen mitna pig farm what for how many years mitna pig farm for 5 years and I fa bi no atra wa chepa mitna kutuba bi down on tra Kumasi yeah Kumasi de na mi wo friends Katia ahon to ade anasa ho na ate Katia ahon na mi store na nkasa wo na o ifa bro ne be na ate so Breman eba beton ade be di bi o Katia Breman na ate Breman na mi wo na un kai me we many for ampa we many for na un kai Breman na un kai me I say ache what ache ya kasi ya kaka we be ha dwere eja enya kakra bi na ja me di tum di ama wo na ja okay pacho why mobile why register mobile money pacho wani why ade so wakai me why ade papa ese dia na ekoso Ghana de Ghana de nya corona ya o corona ya se lockdown wa lockdown ha se wa ade mo bi enso e chen lockdown sister ana momo dia na se metime atwa video atum di ama why okay me nya bi kra bai me antene me nya bebre hono ma me ya o Ghana ha me nya obi ma no hwe ma me o okay Crofo di me wusa kusa and say me dey search ya radio adum nti na won kan me ipo bi kra no aso me niam ma ya aka ma me okay na say niam busu ya fo me nuanum twon ba twa me me nuanum je say my imagine say me nya bibia fa busu ani so a me hwe yonkopa bi na me de me niam bia fa no so a and say me search ya ja me de me sabe ka we me de me sabe to so ya ti me sane bi kakra ma hwe na ma say me niam bi o matoto asase bi a misi da na say no e bi aka kwam ma say metimi asane bi dia fa why okay mati o account number o mi account number mi say wo Eco Bank very good me all cry na first me hwe na say mi jae na me say me di obi na me ma wa hu ma ko hia no me niam bi me de buy me say o mo nton ma ntimi anton ti pese ka akosesa fluence obi wo da okopa wo de fa ba na o ka che me say waton bi ti aka 5000 bi okay to the okwa me no me send 5000 ma fa komo na je sa we ni nyina why e de me no be din komo me mo bi afro why me mo bi afro what me mo bi afro your friend bread Joe mate o be fro Ghana wa be fro why me me bi ya me de buy o mo to me mo ko se ni nyina ze say me nya contact we na me di bibia be fa so why ade pass wa kai why me bo mo dia why ti bo mo dia she me na ma no so why sister me ni la yes nyansa azampa no atrasia plan yes doko yeyin krofo da make so bi TV no ready news wa kana sam yeyin nanse yeyin nanse ya yes nyansa ya de bokro no yes yeti mo hweye wozu wo bi ana si nyago bo nyansa for some so on yes nyansa nya misronim nyago bo nyansa dabi nyansa nya misronim yenko babu na menkoto kanyen kontie atu babu ma won se twa wuye yes no bi amfa nyansa no bi amfa yes nyansa eni na da hu no na eni part ni part te samso eni wi asifiti asi sam kwase sam enam Kristo enya nyankopon nyina so ame famu no mu ame fa odan no mu be careful yes you will suffer
is that the wisdom of God Yahweh? Yes. Nyankopon ni wisdom e bi ni ho a obebre. Yes. Obebre. Your brain eba. Woni mu ajo amani hunu. Papa. About my life. Amen. I don't care Proverbs my warning. Proverbs chapter 9. Proverbs chapter 9. Verse 10. Was in Yansan 50 years here. I'm sure Yansan 50 years here. Was it the Yansan 50 years here? And you that is you Yanko Poder Nisuro. No Kunku ni Chadian Poya one dear. Any day. Yansan will be na Miss Amen. So be sure Yanko Pong. What time we said there is a crater. Yes. But we say your body or yes. Now we are then a body. And so who baby a woofy. Yes. So being a boy, I am near penny a bass as we Debbie. Now did to say, Obi baby. No nipa to or baby. Now say did to say there is accountability. Yes. And never one who say, oh Bob Rebia was Menya temu. Yeah. Meshawana Montuoyi. Yes. Nyankopon suro Wasi. ene Nyankopon nyansa Yes. na wo so wuti ase na wuti abi na wo so nyame na ba wudi awo wo bokro no na so nim nyansa eye wiase nyansa che wo say Nyankopon bi ani ba bia wo ye jimi for I'm telling you there's no great obi ani ho na wo na nakra so aba wo papa wo manko e Wabako. wo so abi mai wo krom yi kwa so abako eti wo mu free number ye ne nam wan ye bai Hwe. eh na still awadi ma wo so na dia wiase aduro yi erade fa ne senka Amen. mo wani so ntew Amen. hwe de bibia anye chew Yes. na sabi mpraduasa hallelujah Amen. bible can send be our Proverbs chapter 29 verse 1 Yes. for we ye pa Right. abante ababawa so we ye wiase nyansa afie nduru ba bia wiase nyansa fa nduru ba bia ra Kebabu na mko. Proverbs chapter 29 verse 1. What's the enemy can power sin the con? Enemy can power sin the con. Obebu mbofrim. Obebu mbofrim. Anu ni aduro. Yes. Mate. Kofobia sorry pen. Enso ye wom. Homu di omunyansa wiase nyansa nyina akoda. Yasi nyansa afie nko ba biara. Ewura ba bia na munya. Yasi nyansa chance be kokoto makeups. Abatrase penti wani se twobi. Apenti wanim wiase nyansa chose wi wani tonyi to book sana kira wo wani Nyankopon nyansa Nyankopon nyansa braw so ba wi wani tonyi to go mo penti wani se di wadi to gba Yes. wiase nyansa kira wo san koda wani enyi wani me fa bi tu wani so wo hia na asa toy wiase nyansa no ana wa body bon wasum na nka wa hye wasum ma wiase nyansa no de kira wo no wiase nyansa chose short skirt Payanim, Payanaton, Panincham. Bible say you will suffer. Yes. Because Nyankopon nyansa brown. Yes. Nyankopon nyansa ni bi na mi ko to Timothy chapter 2 verses number 9. Nyankopon nyansa yenye. Sada man center. Bible say Nyankopon nyansa so your ba. Satadi ase. Satadi eden. Satadi eden. Yes nyansa so chese. Satadi eden ense. Oh, said the idea no. Eti jokunkun no abafa no. Nyame nyansa ogi Nyankopon nyansa ba mu a. E guide o. E ma tuli ba blase ya be so Nyankopon ani. Na wo nyansa na kura wo ni Nyankopon nyansa na ko. Hallelujah. Amen. Wo ko fa wiase nyansa, wo ni Bible no nante anko. E twiste o. E no ba kosa. Wiase nyansa chose power skirt ani. Chamini skirt. Chapio to fiafia ne to. Ne to atiacho. G-string no. G-string. Piato na ne to atiacho. G-string. Ani ase shebie. Yeah. Wiase nyansa no no. Yes. Shebrazia. Fiafia. 16 years guy. And adjustment nufia miamia man na ya chese so ntimi nsoa. And of course was wa shedwa. And obi tibi kwada say wiase nyansa nti. Yango ni nufu pan ni nufu. Wa wie no. Don't mo pan yempo. Hallelujah. Amen. Wanya breast cancer. Yes. Wa ko pan ye. You will suffer. You will suffer one day. Hallelujah. Amen. Wa ko to pan ye. Na de so obi na pato kase ye. How say wujimi. Wiase nyansa cha kwa won to panie kase na leta wo kunu apato kase ni wu a na leta fo bia apato kase bia mo fe wo so de opa sese aso pede ne to eye flat kakra e fe wo level no so was san no you so far Samuelson Nyankopon wi amabo Amen.
Sabi tia me se me atie. Me ko peti tia duro ma bodam. Ma bodam. Me ko peti tia duro. A me de kwan. Obla me nti yentin mi Nyankopon ni yentu o ye me tia tia. Odi me ke na sam. No odi ye dibuga. Na nkofo chese me. Ati se de ba me tia dwane. Hallelujah. Amen. Na sika be sia amen. Wa bebre on tum ni kanye ye. Na mo se na no nkofo chese me a. Me wura no to clock bi amra kitwa bi bom bi me wura mu na me hu se afenu ma ti die tie wo ye mi se bi ko me wan kama nko ka wa njani olongo spring ka me fine na se ke wadi na oba dia man ti ase amra na na mi nimu nyansa ba ga ma ba wam nimu nyansa no bi did why wa say say jeyo wa she bibi kitwa bi na ni brazil asone bo na yasi nyina gu ho no odi no wa to Facebook no say I need a open the boyfriend why Jimmy unyansa dia chew no Facebook na pa boy obi ti be try me 16 years there kasa woni mame no dia to Facebook so opa obi na inkwasi asemo mo tro beto akwa dia tan say ye dwenyo say on frifio so fripuasio because and no be ni eja be no eja ne baba to Facebook say I'm 17 years girl I need a boyfriend so I need a boyfriend oba wodan obi timi use word bi a otimi say word o use yi say the papa hu a say the papa so hu su what any other no atwa beto say me I need somebody who can service me who ya boy papa so ya cow so ya tractor coffee yan service o sai o he fa na sai o he fa na sai an yan servicing o ti asai there me ni mpo wani asai o he asai waso asai one say me person will check the type of service now here when your mammy 16 years guy 18 years guy no they about to Facebook yes yan sabe mo boss abra we areho yes yan sa areho papa obaje for the sanka amen bible kasa chiraw yan sabe na wo de mo bra yi awra bra yan sabe na de sabe we yan se chiraw say yeah, guess. What do you mean? Me nyansa. Me nyansa. Me baba quotation. Yan kan quotation. Yan kan sembi wa. Repacho kaka Exodus chapter 28 verses number 3. Exodus chapter 28 verse 3. What's na katra wanga wa nyansa kuma? Me na me tro Bible no. Debbie. Me ya printing press. Debbie. Daniel. Nyangopo be kan sembi wa Daniel chapter 5:14. When kan we no kan we no. Bible tell say Onyangopo twedi ampon frɛ ye nua panyi Moses. Yes. Ano ka kye Moses say. Ka kye wona wo nyansa kuma. Ka kye wona wo nyansa kuma. Amidi nyansa hu ma sha wo mama. Mama. Hallelujah. Amen. Nyansa be na ukra sabre. Nyame nyansa. Unkase nyame ni ho. Say Nyangopo nyansa. Umokro no. Nyame bebi a wo chere what do you so di nyansa. Ana me show the type of nyansa ba ko ne ma to atwene. Dam nyansa. Edam wo. And we want careful. Meanwhile, Kwabia, Oko, we friends say, you don't go to mental hospital. No person much on bra, we do 10 beer, no person much somewhere, almost so be a want to a jail come out of a Jaquaba, Bano Bodam pie. The former shiny fay not dream be fake kakra, and no friend assemble. Yes, and not transina. Penny bakwa or psychologist or tell friend who say Joe you say or try beja kwama coffee o coffee now fearful mama pineapple obey den no so director we do fear na me pineapple ma wo wrong fine me bullet na fiso correct ma tumbo ma sensen correct we are ma twetwem correct. Let me the good plate mo. Correct. Na mama me feel phobia di. I'm so mad dibi. I'm so correct. What all? What talk gina. Next. Yeah boy. Bra. Won so watch na ye ja kwa ma kofi. Na ofie fo. O ma fridge. Obey any day. So we dey say a small job.
Said the mini and the kind. Miss Melissa can be come. Me wrote fridge in one. My papa. To cheme fi off one my ruby. No so worry. Man told us, oh, Jira said, young coffee. And you have a coffee. No, say no, say there be one tall. Hallelujah. Obadi we am about. Amen. Wow. Nyansa di gwa. Ba kuso ko papa pineapple. Oba wo kama. Wabuniti na firi so. Otwitwa. Owia. Amanfiefo bi no so adibi. Oba kuso ba bu nyina da one place. Oba yesi ko odu fie ma ni fridge oba ndey. Oso ba wo ro. Oru wi ano de se ka papam. Papam a wa cheche. Won wadibi no mani nyan so bia dey. Ejodi. Ya ba dwini nyina. No musa kwa no onye dey. Odofo wuchie me ne. Nyansa be ne kura. Ntam se be di abodamfo nyansa na to nchen. Yes. E se nyansa kura na wa ko se wunim nyansa no. Onye ko pote suru bunku nta hwe wa. Oka nyansa fa onye dey. Onka. Kwase niamma onye ko pon ade hwe nipa mani hu so oni nyansa ebi ni mu. Ebi na psychologist na wo ankafo no. Ade test ya boy. Yes. Eni Joe. No hu se Joe ekita nyansa ye ne dia. Enyum chese o papa na prumu na nyankopon nyansa. We de me de chewa de ketewa bi. Amen. San wo nyankopon so boy no so te so hwe yen. Wo si wonim nyansa, but woni ema bi ene wonsam bi eda di nyankopon nim sa wonim nyansa. Yes. Woni ye? Yes. Awura wo so kwa sori. What nyankopon di? Just get a shout. Look at the way you talk. Look at the presence you move about. You call yourself a Christian. Christian mo hede onam. Baby Christian because in the name of Jesus meko. Na wakwa bobra bofo no aba betum nyankopon. Kas nyankopon wan ko school. Kas wa jimi. Onfanti asem raw. Omie wadwunim. Nyansa be na ade bobra no. Me say you will suffer without the wisdom of God. Obabre. Nyankopon nyansa new life mo. O si mami wonna me din hu mi dai. Me din nyansa hu. Asa wo mama. Asa wo dai. Adi nyankopon na menyan amane menyansa. Yes. Mama de bobra. Enumi na sre. Yes. Na de okura wo na we odi kasa ya wo hwami. Eye wiase nyansa. Yes. Tinyankopon so sa nyansa de on twema baako kra. And the Satan de manipa no. Satan de be ma wo suffer bobra. But later obe how? Yes. You suffer later. Obebre. When the catch so nyanska na chese wonim nyansa. Debi. Obi tini di wiase nyansa epesika woni ma meka kyerew nyankopon so mai ono so kyerɛ se ne nsam nhira ena manipa yadefo emu dia ne cross se ye me nkase se bi mpradua se mpadwuma nyo padwuma yo obade mi akoma o man ti ase emra eti kan Daniel ne ye hwɛ Daniel obi bia nyankopon ne nanti bia Bible so mani 13 verses 20 okay we are ne fe wa ma kyerew gang be na akodwan okay Bible mu yankwa se ohunu nyansa mi kan wasem ya ohunu fa Yanyi wiase nyansa no nyankopon nyansa na me kasa hwechile kwa no unru sa nyansa ne dia uhunu fa wodi fa wa sa wo si ya me kan yankwasa sama wa onko na obeso aya onko na you so wan onko na abeso fa me na mtwa Bible no me ye printing press me dia me kan dia nyankopon pesa me ka kire wo yes nyankopon sam na me de ma wo ya be bo ma sa bi produce sa woni nyankopon nya grudge me na me ka kire wo yes wa kwa fififo ani ase pen fa no wo Osi wawu ehin no wo adna first no kasa say do ntimi nkasa adi no ni petimi ka ba bia mfona ni kwasu ehuni wasam hin no wo ofi na ni ase no oni hu no oda on nsa egufa eda no ho ehin no wo bisa so wo hin no wo woni ma bibisa foundation sa o na kan Job chapter 14 awurade odi pe jama no wo hin hallelujah wo jama hin na wo ko woni ba bia wo ko ana wo siwi woni wunyansa kyerɛw say yes ah unyansa no sakra wade nyane wado mre nanu nkwaje da okwaje mi tufu na mi tu sebre papa so palma so nyesima no de eni ye mo se so woda nu kontonkro wi wada mansa ko wo ti se jemre kutu wo sira be yawo wan sira be yawo e do wo na paka be su fi odwum ta wo fi agya be de ebedum yakoba abunum Job 14 verse 10 Obarima de wo so obarima de owu no bia ho oni peje mu a no wo hin
odi pe jemu a no wo hin no wo wonnim ba bia sa nipa no wo wosi Nyankopon bia ni ba bia ade na pesa wo kire me no wona na wi wo kɔ hin wonnim ba bia ɔkɔ anya gire wo na Bible say adam nipa so be wudan ɛno chi dan hallelujah amen ne wadom bra wadenya sharp woni mra wo so nyansa kura wo no ɛyɛ wiase nyansa bompa ɛsɛ Nyankopon sɛ ɔma wo no nyansa ɔma wo so nipa so nani wo so no ɔbade nani nyansa nsɛm ya wo ka kyerɛ me yi ɛyɛ wiase nyansa nyansa mfa no nhyɛ nyame mmra ase nyansa bɛn me say you will suffer without the wisdom of God wo bebre wo ni Nyankopon nyansa wo bebre nyame ni mu die ni wa wo bebre Nyankopon ni mu die ni wa wo bebre yes nim ye be na de bebre nim die ban na de bebre sa bebre wiase nim die wiase nyansa ho plans and I will crisis here about the life. Amen. Quotation Proverbs chapter 13 verse 20. Verse 20. Him and Nam say we are not James chapter 3 verse 30. When you nyansa for mo. Me na me try Bible. Obi quotation we man wa. Be careful. Nyansa for be ho asem no working. Nyame sumo nyansa for. De onim nyame no. Yes. Ne ho na Nyankopon se fa ho bo. Nya wiase nyansa. Bible say fa ho bo nyansa for. Na dani nyansa for. Na dani nyansa ni. Yes. What? Fa ho bo nyansa for. Won enim nyame. When you show nyame no ababa kronkron wetinye wie peye wa nipa sita abrabo num wa kopie holiness and certification and abobra na nyansa yankobro yankotwem bra yankoyesei sa nyansa ni nyame nyansa ti meche nyansa wo do mienu no na de oni nkwasiafo bo na dwe chance wo nyansa ube huna mane papa etrem say you suffer yes without the wisdom of God. Yes. Without wisdom of God, you suffer. It's true. Without wisdom of God, you suffer. Yeah. Was it kwasiafo a wo twa yanse nyansa ne de odo wo bon ababro. Uhuna mane. Ube huna mane papa. Me say aprante bi hwe me. Ba bi okonante namfu ti wo suffer. Sa bre yi wo ko so wi na maniem. Omu nyina dwane obi a balance. Ababa bi tie mi. Wana ye ne yedum nyom nyina balance ko. Nyansa be ne kura wi. Enemy twofold. Amen. Chwa bi si Nyankopon so. Amen. Chwa bi si say awurade oboso your boss as the creator. Yes. Papa me heal my life. Papa me heal. Yes. Me din krofo bi achi. Yes. Akobo wiase abra. Bo. Akodi krofo bi achi. Ohini bi tie mi sa abra yi. Odi no kobo nkrofo bi. Amanda na wo sofa. Wo sofa. Wo tie wiase nyansa. Wo de hwadamfo nana. Hwadamfo Solomon. Hwe nyansa ne kura Solomon. Yes. Nana ohini na me do. Solomon down there right friend. No be answer me chere me dia me nyama o kan 1 Kings chapter 3 verse 5. 1 Kings chapter 3 verse 5. Kasara me nko. Etifia sam no. O se dia Solomon paibo. Ebra Nyankopon yi ne ho adi kyerɛ no. Ewade yi ne ho adi kyerɛ Solomon. Anadwo dayem. Ewo Gibeon. Onyankopon ka sɛ. Onyankopon ka kyerɛ Solomon sɛ. Solomon. Sradeɛ me ma wo. Ana Solomon say. Wona wo ye wakoa meja David. Me papa David adoye kese. Sade onante wanim no kora. Sade papa nante wanim no kora. Ani tiri ni mu. Ani akomati ye mu. Odi adoye kese esi ama. Adoye na esi ama papa. Woman oba otine dwa so ene me na meti papa ko nwa so sabre. Na afa Ewrade bi Nyankopon. Afa me Nyankopon. Wona wasi wakoa ohene. Esi meja David na. Esi papa David na. Me die. Solo na ekasa no. Me yabofra. Oso ya abofra. Me ni me di free na mu ba. Oni di free na mu ba. Wakwa wo man ya wayi wo. Na nakwa wo man ya wayi wo. Oman kese omudodo. Oman kese nipa dodo do so buru. Wotumi kan wo mu. Obi ntimi kan wo. Eti mo wakwa entiase akoma. Oman Nyankopon man entiase akoma. Na me fe mu man yatan. No fe mu o man atan. Ma me papa di bonim. Ma ne papa ni bonim. Na hedo betime bu man kese yatan. Na beti wetime gira so de bu o man atan. Verse 10. Mum yente do ba de kan. Was assembly so Ewrade. Assembly so the creator. Say Solomon ebisa Yahweh eso nani. Say Solomon ebisa asem no. Ana Onyankopon ka kire say. Twedi apoye waka kire Solomon say. Esa so ebisa asem. Solomon me ma tema so din na me so bebi obeka say. Wa mu say na dodo. Wan ka say me ma won fe dodo. Wa mu say hunyade. Wan ka nche me say ope wiase hunyade. Wa mu say watamfo akira. Wan ka say Ewrade mi nkum watamfo. Ne wa bu say hunumu. Na wo say ope hunumu. Say wo de be hu atamu. So de be hu atamu wo. Hwe. Ma yesa de wasam tia ma. Ma yesa de wasam tia na ma. Afa mema hunyansa. Afa mi beba hunyansa. Ene hunumu akoma. Ene hunumu akoma. A obi a odi wani ma. Awo o say afa mi wa dan.
nyansa ye ba wo nyansa ne hunu mu akoma me pa cha nyo na wo pe o Onyankopon na de ma etu so bi na wo no hallelujah amen check who you what check who you what unya hu type na kura unya hu type na kura wo kasa na me nko afa ma unyansa afa mi be ma unyansa eni hunu akoma na na Solomon bisa sasa na nyansa no wan sa be de kita wi as tricks no hallelujah kasa me nko me ma unyansa obe ma unyansa eni hunu akoma obi a wadi me sin nyaga na mamu akura na yetimi ka twi kasa bi wa sa papa wo do kita fie nyansa efie nyansa ho ani papa wo do kita school dan nyansa efie nyansa be biem na nipa san hwe biom ade aka ho ade so hunu Nyankopon ka ho ade be ka ho etu fan san sha na wo nka quotation me nko Jeremiah chapter 9 verse 24 February 23 na me nko Jeremiah chapter 9 hallelujah papa wo kita fie nyansa papa wo kita school nyansa ka na me nko what is say this here ni so oba dia twediam posi ani e mo nyansa fo ji hye ne ho e mo wiase nyansa fo no wonti ase am nyenti am de hye wo no wiase nyansa fo no nhye ne ho e woni nyansa nye Nyankopon de no wiase de no wanya no yes e ma do do so anwode ne so e hye ne ho na na anwode ne ho o di fonzu ji hye ne ho e wona de ye sika na japade wo ho ye mom na mo ade ba ko Nyankopon de wo hye ne ho do obi hwehwe ni de Nyankopon hwe free ni panchan no bi hye ne ho wo ba hye ho wo ho se wonim de se wonim nyansa na ho mi awurade no Nyankopon na so obi ka cha wo se ene wukruma nyansa akura wo no memfa hunu nyame a wajimi oh yes pa me na me ka cha wo wi afi nyansa ben ene se odi hunu Nyankopon nyansa ben ene se odi tie Nyankopon sam nyansa ben yes hallelujah amen oba dia my life amen ayaka ukakra pa amen etitie nyansa no ye wo wiase nyansa ho ti Nyankopon ma ye woni se hwenu obi amfa wiase nyansa bia medada o yes anchu ankoso we na maniam that's the reason why intia me can say you suffer without the wisdom of God Yahweh se Nyankopon de na memu a obembre pa odi ba da koba wasa fe mama unyansa eti wasi Solomon mama unyansa afedi mama udan nyansa eti nyansa fi suro eno ni pansra yes kababunum ani hunu akoma obi a wadi okache Solomon obi odi wani no nte sa wo onye sa woda no obi a odi wachi so nsore afei de wa musa no me de ama wo se wunya Nyankopon nyansa no wia ono ba pa wo bra ba mo we sa asem we na be pie New Testament o se hwe Nyankopon henie ne tere ne kan no de hia nya ba dai 633 oba de mi apam amen so ma gi nyansa na fi oba de Nyankopon chai hwe Nyankopon try no o test nyansa no hwe se wo ana se ni ho o test nyansa no so mo sam we ni mo 3:16 First Kings chapter 3 verse 16 was Solomon atemu obi Solomon tama Nyankopon de nyansa osuru nyansa no ma no efe mo hwe Solomon ebre no mo Solomon tinadwam emenwamafo ba no bi ana madian nyamanfo ne nyenye na nyamanfo pie yo asawfo pie acha papa asawfo this sister nyon kwa na ye latest girl why obi abebo bi ko wawu hallelujah ebe ye jai na ye free be ye jai no why ase ye odedodo upegamen too much adai body man ti ase amen na baiwa na yase ye ndese squash na yase ka se dwi no apunto na yase ka dwi no apunto adwame soku na ni se pacha ono chesi mema black say we dey hwe me o jawa say magi de o de magi magi hwe you o hwe me magi hwe you me o Isaac chapter 16 verse number 33 koso hey 34 osina wo de esun kra oso de esun kra ani ma aka no sister esun kra ni ma aka no awadwamambo efisa sister wo hemi obi sheda ma wa paade na san de obi an sheda ma wa pade o wona o ma paade na chesi mema first na kaminim se krama na chi nkope dompe but they say de dompe na nkasa free ball aso beto krama remi sana atie unyansa de chiro no hallelujah emfa nkotu ba bia you suffer obebu na nimu efe but na ya se bre ene ahojo
This purpose near what you about the life. Amen. Oh, yeah, I'm going to tell you. Amen. So I'm the young never is our junior. Number soon, Yakupo, Sanwa. Hallelujah. Amen. Or how thou to be through so about them life. Amen. If I can Solomon, Solomon, Many for bed, for me about Solomon, China, Eber Solomon, Abaku can say, I saw me the coin say, Mira, Nana, me pouchow, and me pacho Nana. Me patcho me no bait if you grow. Many mammy at if you back. Na me wo ba e woni nchen wo Me fi wo ho. ba wo fie wa. Na ba sa me wo ye no akire na. Me wo akire na. Oban so wi. Ne 3 days no so wo. Ye nyina ye wo fa akwara. Ye nyina ti fie baako. Ho wo bi nkan ye ho wo fi ho. Wo bi nkan ye ho ye nya dada baako. Ye nya pe nya dada baako. E na obai ba no ewu anajo. Obai we yi ogina mi nchen ni ba yi wu anajo. Every say odan so. Opreya kwada ne so. No sorry o de so me fa me ba na. E no ye nwa be fa me ba no e wo me nchen. Esu na wafuna ada. Na me so ma da. E na ode ne betu ni kukum. E na ode ne be twere me kukum. Na ode ne ba wawu no betu me kukum. E na ono tam me ba no kokoto ono kukum na ode de wawu no be twere me. Na me sorry ano pase me ma me ba no fu. Eti o me sorry ano pa ba ko na ka se wo so sorry ano pase o ma ne ba no nufu. Na hwe wawu. Ohwe ne wawu. Na me fifi no no pa no. Omiamia na fifi na nianse. Kwai. Na oba no ba ko. Ba ni de wawu no. E na we si da bi. Eti Solomon ni me de omo kanye. Otiazefo no ya me dia. Ya wawu no aya wo dia. Otiazefo no aya me dia. Ya wawu no aya wo dia. Kasa ohini ni ho. Kasa Solomon ti odin. E no ohini ka say. I no be tested the wisdom of God. No. Mo ya de mo ka. Solomon ti edin o ti de omo kana. We si mi ba ni we si mi ba ni we si ba ni owufo no. Solomon hwe din. E no ohini ka say. What hey. Man kama no tum. Man kama no tum. Mumbra mi nkrante. Mama sekai. Na ode nkrante ba ohini ne. Mama tam sekai ne ble Solomon. Ana ohini ka say. Ana Solomon so sekai. Munche oba ni kanfo. Ana say ye ntokwa na mbako we onwi. Munche ne mu mienu. Tie be che ne mu mienu. Na mu fa fa ma ba ko. Obaji half. Mu fa fa nso ma ba ko. Half na mu nko. Ana oba na ne ba ni oni kanfo. Ana oba na wo sa badaye ni Solomon di hwehwe mu. Yes. What ya badaye? Nyansa no so. Hallelujah. Amen. What ya badaye na hwehwe mu. Ana Solomon say. Be the power mu. Yes. When you have. And oba ni ba yo kanfo. Ti Solomon the testi. I can't tell you. Say wo ba pan wo ba pa wo premier nkuno. Hwana de any banka sankasa no. O catch no hini. No tips na. Every sana ni yam hihinu ma ne ba no. Hallelujah. It was Solomon. I check hwe om. No Solomon tips say hey. It was Mira. And my tips say Mira. Mu fa oba ni kanfo no ma no. Aye wo de fa ma no. Mu fa no ma no. Na kum de won kuno. Enkuno. Ana wo isi. Anya dia onyina mesoma ne bi. Wo de ma no nko. Dia ono nya nya de ba no. O jina de o kan nie. Dia o si. Oh. Mu mane nyame dia. Na o nya ono so ni dia. Na yenkunu na moya mienu. Won chem. Yenkunu na moya mienu nyina. Ana ohini bua se. Ana ohini hwe di no se. Mu fa oba oni kanfo no ma ono. O ma me fro kwa akwala na nyomba. Na kum de won wo ba pa nka be ka se yenkunu. Oyi ni na. Gwe momu na akwala na ye ne dia. Efsan se wanya badaye bi. Wo oba na ewu nti e ka nko na ma me we su ba ye den. Ete bra Israel nyina ti akai oni bu ye no. Nyina ti akai na Solomon abua no. Wo sro ohini ani. Wo sro ohini. Efri se. Wo hunu se. Nyankopon nyansa. E woni mu na. Hallelujah. Amen. Me na me try Bible na be printing press. Etini pa ba aseso. Yes. E hunu nyansa ko awo mu. Ma wi masam. Yes. Wi masam. Titia. Ni pa ba aseso. Nyansa ben. Unyuma no. Yes. Nyansa ben. Nyansa ko awo. E na be che nyansa ko. Yes. Se wiase nyansa. Ni pa be hu. Yes. Nipa behu. Yes. Say bonsam nyansa nei. Nyankopon nyansa so nipa behu. Etitie mi ye embe wanu nkase minimu nyansa na me nyansafo. Na nipa assess. Nipa check you. We took James chapter 3 verse 30. Read the Bible for James me. chapter 3. Kwaso. Verse 13. Osi den. E defie sam no. No kure nyansa. Me na me try Bible no. Dabi. Osi de be nyansa. No kure nyansa. Osi no kure nyansa. Mumu han no ye nyansa fo. Hallelujah. Amen. Osi mu wan na mu nyansa ohwehwam. Eni nim difo. Why no eni difo ohwehwam? Mane fa na bra papa. Me na me try for abra papa no. Dabi. Me na me try for abra papa no. Dabi. Enti wo tell them you catch you nipa so dim nyansa nipa assess. Yes. And the judge will say, who kita nyami nyansa na kita wiase nyansa. Empemuda. Entra baby. Empu nyame nka so nim nyansa. Da. Kasara mi nko. Mumu han no nyansa fo. Mumu wa na nim nyansa. Han no nim difo. Han no ni wo nim difo. On fa bra papa. Wa bra papa. On fe chele nyuma. Ana de be che so you kita nyame nyansa. Ewo ojuom.
awo drum any nyansam a oka obodi nyansam no anyamisuro wom eti wa mention of it I'm telling you yeah come me te bible na say oh yes kasa na nko samuo anytime na sabre wotie mi wosunum nyansa nso wani tan mansotwe wo mu awo makoma mu a ene ma ho so wo nyansa o ne sanam di atro akere ne kra ne wudi atro ma kire wo nyansa no sanyansa wei emfiri soro na emom no ayefam ha ya ene okra de ahohomone dia fan wo gomu awo nyansa wei wo fan wo gomu a nyansa wei wo fan wo nkra ha nyansa wei mi catch up play wo fan ahyiama nyansa mi catch up fan kayetia nyansa mi so fan kono nwo nyansa odi fiasa mankase nyansa we mi so fan akwatia nyansa mi so fan kumase nyansa we with kan mi se eye okrom nyansa enye nyankopon nyansa no hallelujah wo so obi won konta na nyansa efri soro no de nyansa efri soro de de kan ehote ewasumdie ewojo ewasomre ewomobrohunu abapaye nyansa na efri soro no ma enye chinie nyansa ni nidan echinie nyansa efri so nyadan enye chinie nyansa efri so nyadan enye chinie hallelujah amen nyansa efri so ni chinie enye nyaachom nyansa efri so nyadan enye nyaachom egutrini aba mo bi show sisana de ewasumdwemu hallelujah you will suffer without the wisdom of God Yahweh hallelujah amen nyansa be de kura kita wiase nyansa as me kita soro nyansa aso kita wiase nyansa tu bo nyame mapo pa nyansa be ne kura we nyansa ben na odi babla sabre oba de be kasem ya kira wo etu nyansa nyakopo be kasem bi wo ho yankwa Christians 10:10 okay we are not Christians chapter 7 verse 12 okay o se ka for chapter 10 kwaso verse 10 kwaso se obidadu anikum obidadu odido dade we eye no obu dade edido no odi na adido no sa no wu a na unsia no a no wantimi ansia no de a na gisa mo ho no si mom na so mane toso na mfaso edidi yie no ani nyansa fisuro eti okasa onyansa no okasa odade anu kumu hallelujah na wa nya serebo ansia no de a ma ho ode no so hallelujah sister ma wa dwenya adwuma bra ma wa dwenya adwuma hwehwe nyankopon nyansa yes na fa bobra sa se abraba wo ba nyankopon nim no enso yeda yes ate yes enso yeda ti hwehwe nyankopon nyansa hina ne nam no wonnim nyankopon na so wonnim nyansa wo boa wiase nyansa wana ka chose wiase nyansa mabi ni wana ka chose wiase nyansa mabi ni eti me ka che nya de hire nya na eska ate so obi akodi sika do so wadi yi nyansa we fi soro nyankopon nyansa na oba de mra life ka Christians na me ko 7:12 ko uwia no aka what jump to 7:19 wasi na nyansa nyunu asetena wasi dan nyansa nyunu asetena wasi nyansa nyunu asetena etisesi ka nyunu asetena etise ukohunu nyankopon a nyame ansa uhunu nyame uhunu nyankopon first God first about life mo a yes utina dan etisesi ka nyunu asetena uti sika nyunu ase won shedan yeye wo hu so so nya dan enkyere eba sa nimde e no bi so bia corona yi ba yi esinse yi lock yi down hallelujah de no so coffee block mind de so wono we block kura woni hwe kura no e komo din na no pa awia so komo din na nwumre wa mu an dan ana obi bua dai e so ade chi no ohun ba bia fa asase mu na odi nya bi ye dan edi ye ene de nam sa obi enu ameka se corona yi ba ye komo ahwe ne sa be pem sa bre oh yes etofu mu anopa enwune na edem Eradi mi akuma amen nyansa nwunu asetena no enti abasa so be hunu nyankopon no hallelujah amen ma wotena dan enwunu ase a nyankopon wo sra wo so a hallelujah amen ma wo bobra hallelujah amen hunu ba bi free nyankopon mo ani free baby and I will say yes obi di wachi obi ka ho sasa unnim no ono so nnim read the Bible for me abasa nimde ye ne faso ne fe nimde abaya wo faso na nyansa gini wura nkwa nyansa gini wura dan nkwa et nyansa protective nyansa friso nya wiase nyansa nyansa friso no protective sa nyansa ne so wo nyankopon se o se min kan kire wo se o se so unnim no a hallelujah nyansa mfiti ase ne nyamesuro nyamesuro be protective I'm telling you
So we need Nyankopon to be protected. What do 19? Verse 19. Verse 19. Was in nyansa she onyansa for we are Proverbs 6:26. Was nyansa dey? Was show nyansa for den. Was she nyansa for den? Nyansa she nyansa for den. Nyansa she nyansa for den. Sini otumfu. Asem ye okay wo di wo ba ade ne wasem wo ka sha wa kire. Nyansa she nyansa for den. Obi a was show Nyankopon nyame suro ni sha ne den. Yes. See then, a tomb for do now. Tell you as Nyansa, about the crosso. Yeah. Say at the foyer, hallelujah. Amen. Only protection from God Yahweh. About them not life. Amen. Mr. Can Proverbs Mamma Menko. And will be turned and pressure and Jamaican one num gun a memoir, no way to plan, no way, some or didn't sound your tape up with a your package. No sword in Yansa or boom Marquasia. Jenny sign the crown. Verse number 26. Was a Benjamin 40 and a Benjamin Dipanusi, no Yada, no Yada, or Benjamin 4 binti. There be a Dipanusi day. Ada or Titiska. Yes. The mama, Titiska mama. Oh, no, to be about do be about Charlie. Yeah. I go by the oh, mama, Maggie Bamika. Okay, menum mot. Half crate. And always a Guinness. Man, bottles, right? Guinness, more Coco Mapuka. Aha, me brabo jo me pe Coco Mapuka. Man 2 bottles. Yeah, I don't consume. Man 3 bottles. Man 3 bottles. Okay. What about me? More and more. Me na muso. Na akukwa ya urosu. Bra me refi ade ba ko. Twa me na me mo boncham na mo de bebra. Mo akukwa ya urosu ni atoto ni aho. Ni atwe nso afanto. Mo yi trema no. No we so. E de na ape. Shinap. Ada yi bugo bom dia. Da bi. Shinap de wa. Ja. Magi ja. Magi ja. Odi wa don ko edo. Odi ya den. Snap wa don ko. Odi ko wa do magi ja. Ade opem duabo. Oni oba ko bi aba. No pe snapa. Oti wo hwen. Oba na ko bi aba. No pe snapa. Beba bi nyane mfa. Opo abo do ahu. Usu ni nyansa. Nyagopo ku mobo. Ofa ti asem la. Bible say wo Benjamin fonti. Ana bere me di panu sini. Na no da. Abra obi yiri achine abra obi yiri su aboni kunkwa na mani kwa charity hwe me na mtwa Bible na me printing press abra obi yiri atwani kunkwa na ma na charity no obi so adwe panusi ayedai ada abo kaw titi sika o ma me tiakura o ma me mfi ahini o ma me how many years ni that's why manim o ma me jalo nsam na how many months ni how many years ni ti dia wi o ma me ya by phone to work wa nya ho that's why manim no ye mama ye by forward to anya o papa jalu nsam na how many years wuti mo dindi na usogu ma no hwe wo shuto awusi woni mi nyansa hwe wo shuto kai Bible no chane yenko Job chapter 30 verse 3 onyeni community wona twintam no dai ba ma mi tie kura wa twintam o wi ntachira so se ye mpia o ma mi ye de no kwotiti konto me aba beton ye kesan kusun basa no o ma mi dai wa dam no afenyu nsuo to agi buru na mama ye mahye no otete hehan onua so mama ankotete bodi aba meton market dia mama wo nidi esere so nua hin na dia odi awsu nu nyansa na mama ti village bra amana to afri ni pam mama ye ba wontimi nkobi wotimi kro so yifo woni to manti otimi kwose obi afom ni ahuro wa trespass ni ahuro ni se kromfo e mo hwe mu ye hu na otia mama ye da wa dam no eje gu fa dua ni gu fa na mama da half Abrantia odia na ayeni yo mama ayeni awsu ni munyansa obi awsu ni munyansa ni na awsu gu ma no kama me de wayo obadi of the sankan o mi agini mu enti asiamra verse number 6 kana me ko verse number 6 kana me ko yenti obadi asam enti Nyankopon na asam no wose di ai ifa na kan no ai kana me ko wose eni osi eni antam na mo hwentam na odeda kwa o ma me no okay da wi enya fe to brother bia no odede kwa me wo hini am tia me bere ma me sugu ni yam o sugu ni mu o kan Job chapter 28 verses number 12 Job 28 verse number 12 yeto obadi asam nyansa de ehina wo be hunu aha na person bisa question nyansa de hifa ne ekwo hunu obi so wo bi aso ni nyansa de ehina wo be hunu hallelujah amen hona ko hunu nyansa why na ko hunu nyansa ehina hunu mu afa wo wo so wo bi nyansa yi note wo so wo bi ni note
So we free Yankopon de ni ho a. Na wo de no akura wo na. He not. Oda sani nim mi bo. Obi enim nyansa price. Nobody. Wo hu no ati first assess so. Ye hu no ha. Ti o nim nyansa dia na wo ankasa wo twa. Na o keka ro trim. Na ke ne nyansa ne hwan no. Yankwa ebunu donko kase. Ebunu donko timi pie na no kase. Enimi mu nyansa ni mi ho. Eponsu kase. Eponsu timi kase. Enimi ho. Mo hwe nyansa mama me nche o. Eni mama wota ho. Won fasi kama pa. Eni drugstore, eni mall, eni supermarket bia na wakwasa okoto bi ho. Nyansa no te. Yes. Kwa won kareji te entua ne 3 obi si timi ka chese me tiska koto nyansa. Onyan bi no wato. Okoso obenya bi ato so obi na bebu no. Kwa one carry what fancy can't talk. There be yen carry billions of cities. One for yes, nyansa be catches for koto Rolls Royce. Yeah. Je why gon fa koto. Gosu kaso de hwe nyansa won sanka. Kasala menko. What's the apple bibre bronso? O carry sika man pa gold bars ni mu de wan ka de opebia. One fa ho bon talk. Yen fa ho bon talk nyansa. One fasika ni ahwehwe anto. Yen fa sika ni ahwehwe anto ho. One fasika anwene ensesa. Yen fa sika anwene ensesa. Ene na nyansa no wai. Ko wasi one bar ehwini penny ni bo a ehrending ya bobodin ya babodin ya say hini pa bi wa de wo esa nyansa bo se ni hwini pa esa nyansa bo na sere hini pa ne pa de koto nyansa no Ethiopia asase so akratebo Ethiopia asase so akratebo eni nu nsada eni nyansa nsada one fasi kama pa enche ni bo kama pa enche nyansa price eni na hina nyansa free ba eni na hina nyansa free ba na hina hunumu tina bia wo eni na hunumu ne tina bia wo he wadi hinta ti asifo nyina ni wati asifo nyina ni kosu wakata so osuru no manim akata so osuru no manim odofo ene na nyansa no ko oyira mi na ni owo kase oyira ni amena asama nu mpo die na no kase yede aso na ate ne nka yede aso na ate nyansa ne nka but ye ni kosu apa die ehunu no ko onyankopon no hunu ni kwan onyankopon kuto no ni ba bia nyansa wo yes anu no nim die ni tena bia wo ono ni ba bia nyansa wo ti nyankopon say God first yes nyansa fiti ase ni dai nyamsuro nyansa be ne kura wo every say onu na ohwe asase wie ye onu no ni ma asase wie ye ina woni asase nyina so ene nyansa be na de babrai nyansa be na de wawa hwi nyansa be na de to hwi nyansa be na de wawa hwi nyansa be na de kasai hallelujah amen wona nim nyakopon pa twadi ampo Elohim ya wanyansa no ibu nkonta yes ye hwemudia ye hu sa brantie ababawa wiase nyansa de kura yes nyansa de bakro no fesu cause nyansa wiase nyansa ntimi fa no nhye nyakopon mrase wiase nyansa ntimi fa no nhye nyakopon mrase debi nti esese sa nyansa no hallelujah amen what is saying nyakopon but the life can you go verse 25 no verse 25 what's it there oshem from adro to ho onyakopon so oshem from amudro eto na oshensuo say ni so se ebemu na ebra oshensuo ahede oshensuo na ahede na oyo okwan ma aprana na oyo okwan ma aprana nsama ko enu na hunu ye no yi na die ehwo ne nyakopon hunu no yi na die na odisi ho na pepe mu eno ka chi onipa se onipa hye ewrade suro enu ni nyansa na bone wo fire no enu ni hunumu mawie yes be kokko be sha break aba yes nyansa be na de bo bra hallelujah amen yakomra that's it akane no na ye ni mu no na wa shishe da so ene de wa sisa na fadie abun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, to hear no be emphasis, and I know 9. I give you for the night. Oh, no, when we went, Yamia, when you are. The woman.
tinia ma ya tinia mi asipa Mama manina Mama we se nyami ya kwainwa Mama manina Ewom pase Asomna doso Isola doso pa Ensu Wanyamede homo na musambi homo Echinye bieni mo Asomna doso die Ampa Ensu Wanyamede homo na musambi homo Ejidifo Yamu sumsuya Aji Aji chosamkwa Yo kromsu kroma yehuba Akane no na yenimu wano Patada ya shishe krone chiwati Akane no na yenimu wano Joso ni sebe na busama sofo chimishe Ensuele Wasisa wafa Wajenga brini kombi kaweni na she Akane no na yenimu wano Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwa na kosa ya Wasisa wafadie Wawelie dunia Wati Ebrena wiedo minia Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabwa Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achi ebreni munusu Afre na safu menina Todi atu wenim se Wa we are no bra We are cray ni munusu na yari bako Chebia mani parin sinsai Bra bedia kwa chene Juma beko hiye Nyami me muna mani Afedia kwa chene Amen. Amen. You read the Bible can here. Job chapter 32 verses number 6. Okay. Job chapter 32. Job chapter 32. Job chapter 30 verses number 24. The Proverbs chapter 30 24. Okay. Yeah. Job chapter 32. Verse number 6. Verses. Busilini ehu. Ko. Barak bani Asna mi ketie mi yewa. Medium yabofra. Obi tie mi sabre na apostle Kwagma dey na person chire yi. We a young guy. Me person bisa minister. Nyansa be na dey support government. Okay. Modem ya kokra. Wo di wiase nyansa na dey support. Wiase nyansa. O man be say I'm telling you. Yes. MP nyansa be na dey call parliament. Wiase nyansa na dey call. Nyami suro nyami dey ni umu. Oba how area. Yes. I'm telling you. Yes. Because you will suffer because we need the wisdom of God. Look at him. Kasaminko. Medium yabofra. Medium yabofra. Modem yan kokra. Man nyini chame. Anything no matter me Enti ma to me bo se me chia se me say the Bible kan. me so se me ka de mini Ti de me ba me se ma ye ma Bible ni ngade enkasa. Ko. eti me kan sa. Enti asema mi kan mi pese ni papa mu asofo bi kwa o mani mo nyinyi chame. Yes. Pese wo ti ja asem wo ase. Ye ma ena enkasa. Wai asem ye ka we anya mfie na ase de kasa. Infidudu anchire nyansa. Infidudu anchire nyansa. I'm telling you. Infidudu anchire nyansa. Ampa. Hume wada sanimu. Hume na Nyankopon di dum oni pa Eno sanimu. otumfo na pani. Eno otumfo ne hume nyansa no. Ena me hunumu. Ena me nipa hunumu. Enye omo manyim. Enye obi a wanyini. Ena omo nim nyansa. Ena onim nyansa. Enye mpanimfo. Enye mpanimfo. Ena omo hu atemu. Ena hu atemu. Eti mi se muntia mi. Eti mi se okwa muntia mi. Me chire de mi na mi so mi nka nyansa firi bi nchira mo. Yes. Papa tie. Na mfidu do anchira nyansa. Dabi. Na mchogo babu num. Dabi. Ona yanso makwa babu. Meka se mi acha wa. Proverbs 30 chapter 30 24 verse 24. Tie babu. And your man Uya no aka Proverbs 7:6. Proverbs 6:6. Tie asemi babu kan ehu. Wo se niam mako nan. and a sisa and was assessor. Omo yan ketenkete. Nanso Omo niam omo yan so. we nyansafo Omo yan nyansafo. na watere won nyansa. Na eniam no omo ye no. E no omo de kire omo nyansa. Yes. Tie mi ye wa o. Eti nyansa no ne ye na abeda na di no. Yeah. E no be hu se we ye wiase nyansa. Okay. We ye Nyankopon nyansa. E Nyankopon se ofa emo nan bi. Omo yan ketenkete. Yes. Nanso omo ni ye bi omo ye ne me hu ni se. We nyansafo. Eti ye ngo number 1. And tatia Ntatia. omaya woni ahoden bia. Omo hye da aboa ketekete omo ni ahoden. Nanso wo sisi won geduane ho omo ti bre. siesie na wo hwe se dia aboa bi awuo fa ne se abeba bi awu da baabi. Kwan a
atatia back minim we se ko omobo am de frɛ from ho a omutimi within a short time no maba we so the nine we so the ha na ba ko lidi ba ko do nkita bi ono no ono check road enemy bi am enemy bi wo road o check road kwa no aba sa no mo so gidi no mo de ko sa no mo de akɔhye mo bom we sese waduane o mo de kɔhye mo nkɔwe o sa bre o be pia ba didi na sa nam no de hye bonum ko enkukuban ntatia ni strategy o yusu na yini hu say onim nyansa nie so otimi pe na duane e woni brem ano de ba abo bi e fa say dan nkukuban ya abo bi a o te say wo pro o maya wo hu nye den abo anano dade ani nano nanso wo ye won dan wo butan mu o ye ni dan wo butan mu enu no to ni hallelujah amen abo anano hallelujah amen nano amen na no ni de dade enso tu ni bon wo butam kukuban amen ko entutu me wo mu ni hini nanso wo nyina nam firi nam akuaku no mo kata sa wafo a banchifo o kona meba na tu aguso a o mu tu back group o mu timis kata banchifo enie bakona abani nyina pro yes se babu num wo betumi di won sa chiri hina mehwan hina mehwan woni ma boako hallelujah amen o betira yo sese nu a chiri hina mehwan nanso o be chiri sese a woni ma boako aboa o kan wansam ya nanse yes o you told ne wonya de o tu pabo sese na abo no yes wo no na mintinta no ati on tinta ni nyina wo betumi no sa chiri wo betumi no sa chiri sese a enso nanso sa aboa we fo abamu na oti ahimvie go to jubil house bi o enie kokas bi o anya abekwa bi ase yes no why tinta ni dey hallelujah amen praise a woman go to White House maybe all this year ananse bebia won so dan bia also bebia yes ha this a protocol so wura ananse akọ with that protocol then music on him see here ananse akọ with that protocol yes what is that boy when you say so bet Martin say see and nanso ahimfo abam no hedan ahimfo abam ahimfo bia da bia nkonya no gunu wakoye ni buo oh yes onu ne bu with that protocol yes nyanso be na wo no when you post what trust to bunkunta business na bo we haya ehui oye de ko ha and you na bo we ni nyansa ti omo ni ye eti Bible say won susu wo nyansa na ye nyankopon nyansa and ye bi say dead yes e mo bi hu sampa ukita nyame nyansa yes nyansa be na de bobra nyansa be na de bobra no won so di wiase nyansa ko component ye yi wadie yes nyankopon nyansa nka wo bra bo ho that is the reason why ti awo bre emma o sofa wo bra ben for ba life because one kasa wa ja ho ukita wiase nyansa eti nuabo di wa gise tie die wa ko bu obi obo odia obadi am na life amen kan Proverbs na man biom 7 na Proverbs chapter 7 verse 6 tie Bible kan say mi wa akire o se mi firi me dan mo mpoma onyankopon say tell de bi no tesoro no hwefa mu a me ne ho kesa me hwai na boss 6:30 to 7 o'clock no hwe krom a me hwai tetikafo mu ba ya mrantie si krom ni maba wa si krom me hunu imofra no mu abrantie bia de ubehu yo boy no akire tasa sa dan atono to akire to awoni tire awonye dan oni tire woni ti so ni nyansa yes ana de ko so Ghana me boy no munam krom afa krom abombo aprantia really hanya dan atwagu no waje bia dan an wadra bia dan te sa hana ne dam ya dan obi kwatim ka se mfa boy me ensan ya dan te se na dwene wa short 3 lines wajimi eso so ni nyansa ke babu na menko wose bia me hwe etetikafo no poso na ni hwe wiase no hwe wiase mo mofra no abrantie bia no brantie ne maba wanam krom mo so munim nyansa no a omo ni tire omo ni ti so munim nyansa omo pre abonti sentia hallelujah omo ni ti so ya dan Omuniti so mi dan nyansa unfansa sha na we adeti sika wa kwasi ansam omuniti so mi nyansa woni ya wo ye je so woni ti
susu ni nyansa ya ba na me ko woni ti susu ni nyansa Proverbs 17 verse number 16 verse 16 adenti ena sika okwase ansam so de beto nyansa den nyansa ebra oni tire hallelujah amen adenti sika okwase ansam so de beto nyansa so de koto nyansa ebra oni tire wato nyansa na kura so oni ti odi nyansa ne be so be nene to beto to anwe ana ba ndeng wo kita sika koto nyansa so oni ti ade beto nyansa ne beto nti ekura sa abeje wonsam ba mu kasa kirawo ti twa ku tawo de so nyanko twa de so wose wo mu ko o mu nam krom so mu ni tire yes wose entete kwa amra ntiri bi ni tire okay ti abraba de beje wonsam Chia. Omo pla bontrin chia so kwa ha ofri nimba no atwam no awuram mammo bi pick farm no awuram to circle ebra ade esa no enumire abante mi free yakotwem prawa anadu konkonkonsu anadu na bante kotwem prawa kaswa she oba bi be hia yesu okwakode okwasa yeden na o tinkran krom atwem prawa kaswa unim nyansa ba nyansa unim baby akotwem pra o kwakodi 1 hour and so the traffic 3 hours unyimi anga abakosa Ababo na okobo ni just 1 hour. Abrabo na okobo. Say 2 hours kwa ababo. What the traffic in 5 hours? And practice okocho okaswanti. Wajija na so. Abante be jija na so. Na so asuro. Ababa na so asuro. Ne 19 fie. Ababa ni 19 fie mo nto ma de yo. Sesia no omno no so. We share young girl no onwa. Sesia no oja so. Sesia no twem tama kom tutu. O de tenchie ni. We share sesia no pia share man. Otimi pia tu kwan na ne ma mi nim okotrek okay so ni nyansa eno body na sum yes mo just shem tese nyansa no do nim no no a short skirt no abu ni brazier wa hipu nufu wom oso a shedwa be she no chingam bia to nanum anu ni nyansa no no ahu ni ba nu apa se to what wa no pa to ni nyansa ni man so ba wi chingam aba wi chingam yes Nam krom no di yogurt ni nyansa no young guy on din na wi ya ho na je so ba ya wura kwosida o ka the book of Isaiah 47 read them Isaiah 47 verse number 7 what's what class o ba ya wura kwosida wa din no wa din yo so ba ya wura kwosida am one fa we ni so me tu afuta me di ma we wusu wontia me ene kai wa wi ya you will suffer yes because we need the wisdom of God Yahweh. Awadi my life. Twas na montie. Nyansa be na de bobra no. What twas wa? Nyansa be na de bobra no. Wajija na so. So bo bra foni ntini unyanfo fotu fu se kwa nyinsa ni bu. Hebabu na menko. Ne 19 fie. Aditi, una trafie. Sesia no mo no. Sesia no apia bro no we so. Sesia no oda so. Obi kwado ye we chase ni kro no atam kro ni nyaa dan. Atam kro ni nyaa dan. Atam kro ni nyaa dan. Me bua Jeremiah chapter 3 kan yan verse 1. What dey say me bua? Wontam kro no mo bua. Wo si wontam kro. Obi atam nkran bro no na bɔ mo. Do oti no nwa nyaa ne dia. Oti teshi nyaa ne dia. Obi atam jensam nyaa dan. Abɔ no bo short skirt. No di nam kwa so bia nim no nkate wura nim dogba wura kwadu wura bia nim no heba bu no Jeremiah chapter 3 eti otinka komade na kwaso verse 9 kwaso adwamama wa mu ni hwinti adwamama na ye mu ni hwinti wagu asase no fi kwaso oni abo ni nua to wade ene babia ye fa oba yes phone achi ye fa oba no tokyo achi ye fa oba and ye for bar with a first carpentry shop ye for bar fitting shop ye for bar but again jang am pesa onya wasem uto yuji yogurt no pesa na then you need die now bibia wo hwa na wa frame na Daniel Krom Daniel Krom to bibia mo ka se bra wuli mami ntimi ka bra wuli Daniel Krom no ye nko we e dan de yin da bia na ne ye ko e mi ko friend mi master car ni si fita fo mu wo da bi na Daniel na hide me ada Daniel yo dia mi bra dia sasa omina na mingwa last oba na o mi ni ko no ni ho enti nkonyera ho da wonyina nya ho dia na hia wenya mi dia mi timi enti TV na na me nya ho dia mi bra dia ababa o go hu ni afosa ni a yansa bi ni tribo oniwe ever hit around yes o shoot you again tu wi eni we eni nyasa ba na de babla no tie babo Jeremiah 3:1 ahunu kokobo na osi fafri training yankotu nyanko e fafri 2 no osi mo ani so kire nkoko pata we wa asame bo a wontam nkrankro yi mo bo a pe wa pejo ni hwa Ghana hwe
Ehifa na ogu ho fi. Ehifa na amo adwaman. Akwantia na otwetwe wo aka che teshi why den wase ho nuwa wase ho agraso ado wase ho Cape Coast wase ho takwad makasek wase ho enkran kaswa wase ho awoshi wase ho NIC wase ho kas ka we say bukom wase ho pokuyase wase ho amasamai wase ho kofodua wase ho wo waji babia Ehifa na ogu ho fi. Ehifa na ngo twempra Akwantia na otwetwe wom. Wan kasa na to wom to dialo bra wadwi me nam kwanso bo kakra me du amasama edi ebenya ti no e sure senti ebetma kokumase nei ya o say to me ko obi be fa na kokumase akoshutu ni be fa na kokumase akoshutu Why is that esreso awrabi? Why is that esreso awrabi ani wodi adwama mo ne woni boni agu asafo fi. Go fi so nim you suffer already funny say unless you repent. Oh yes. This also someone doing. Already my life. Amen. Ain't no what doing. Nyansa ba na de babla. E wiase nyansa. Be careful. Oh yes. Be balaw. Yes. Enya what you so nim nyansa. Sira wo susu nyankopɔ se papa enokre. Be nyansa kra me wiase dia. Say ntwem enke come ma wasem mu. Entwem nko wasem mu. Entwem nko usurom na me nyansa kra me no etwem ko musuom. Me nyansa kra me no ma me kabususam. Me nyansa kra me no extra say papa ezese me di wa share dia so. Say nyansa bo mfisuro. Oba de my life. Amen. Kan quotation mam ne. 1 Corinthians 3 verse 3:18. Independence and win fast. Independence and win fast war. Obia na ada no ho. Obia nwe no anada no so nim nyansa. So obi so yo nyansafo. So yo nyansafo a. Ah wiase a. Awo wie we ase a. Mane ye kwase a. Ene da ne kwase a. No yo nyansafo. Na watimi ye nyansafo onyamim. Na wiase nyansa. Na wiase nyansa. Ayen kwase asem Nyankopon. Kwase asem wo the great anonym. Efisa ya twere se. Efisa Nyankopon so wa twere to se. Onu Nyankopon. Wonu twediampo Elohim ya we no. Ana o kire anyansafo ni tie. O nyansafo ti se Nyankopon kire na se wonyi ntomu di ya ba kwase a. Awurade Nyankopon ni anyansafo susu ye. Nyankopon ni nyansafo no susu ye. Yes. Orofo, ma Nyankopon na life. Amen. Ma Nyankopon na life. Amen. Yan kan sis verses. Chapter 6. Verse 6. Okwadefo. Kwata ti anga. Proverbs chapter 26 verses 14. Okay. We are not about last one from about we are about Psalm 90 verse 12. Okwadefo. Abrandia. Kwata ti anchen. Hwena kwan. Na hunu nyansa. Ono no oni otitire. Ono oni titire. Oni sudifo. Wasan di nipa bejina se nipa mesua nyansa fi abota ti anchen. If it 12 days to can Proverbs chapter 26 verse 14. Verse 14. Sadia apono. Edane ne ho. Okwadwefo. E won pontra so. Okwadwefo. And obi aya kwadwura moda. Okono tie no no tell no one. I just said the gate, you be a main gate. Then I didn't pay back bang. Onipa kwadwefo. O didi kura timi wo. Na den sa wo. One me preach about lazy. Me preach about laziness. Me preach about. Uba wo say yes. Wa kwadworo. Eba ma hunu Nyankopon nyansa. Yeah. Sadia apono. Edane ne ho. Ubie da na. Edada ne ho ba na bebom ban nu. Sara na okwadwefo. Oyo woni keteso. Onso ye ne keteso. Ochia no. Okwadwefo timi ni sabo ayo wam. Okwadwefo timi ni sabo ayo wam. Nanso ye nani ha. Wadi di awie no. So de be hye nanum. Se otie aduan na awie wa akwa woro ne nsa no. Aye problem. Sa nyansa we kura so abon. Oba de my life. Amen. Suye nyansa. Oh yes. Efeso. Yes. Nye wiase nyansa. Yes. Ka last quotation amempo. Makan we actually Psalm. Okay. Psalm 90. Verse number 12. What's it? What can Proverbs chapter 4 verse 7. Okay. Mami hu mi na kan. Di obi a wotiem biase wo ba de Nyankopon so man hu na kura we kan. Sadi atie. Esa se first abrabo na abona e wiase nyansa na ade bobra Nyankopon nyansa bi anim ti na agigiwa ko wom. Agigiwa ko seye ma agigiwa ko tamuom. Agigiwa ko tamuom. Kasala menko. Mami hu mi na kan. Eti sire Nyankopon se wonna na kakra aka no man hu kan. Sadi atie. Na manya nyansa. Na wodi nyansa kuma Nyankopon de ma no timi di abomba kai ne. Di aka no aka ola sawa. Tutuwana mo si. Yes. Tutuwana mo si ba bia waduo no. Ayeye. Na me last one am ko. Proverbs chapter 4. Proverbs 4 verse 7. Ko. Nyansa ni adetitire. We are Proverbs 13 verse Proverbs 3:13. Okay. Ko.
nyansa na de titire nyansa ni ade titire enti nyansa na fa wade nyina nya hunu wade nyina hunu bu nyansa ebe ma wo so sa wo ye na tu a nyansa na tu a onu so be shawo den ebe shawo ni monyam he's talking about Almighty God. Oh yes unima anya wudi na kura wo na nya wudi na kura wo no a o kasa se kan gbe no me nche ni wiye se nya wudi kura wo na wa to so a kan da bi start bi no ntie wasi nyansa jese nyansa na de titire wasi nyansa fi jese nyankopon so ti nyamisuo no fa nante wonya nyamisuo no tie fa wade nyina nya hunumu na fa wudi wade nyina be ma hunumu jese wo nyankopon tu so nyankopon bu nyansa bu nyamisuo ebe ma wo so na nyamisuo be pagyaw sa wo ye na tu a so ye nyankopon nyansa eye nyamisuo na tu a ebe shawo ni monyam hallelujah amen twazo who can't was what? Ebe ye utie ni monyam. Achichitire. Etefe ba na fefe ebe ma odan. Ebe ma uti. Yes uti nkwa. Ebe ma abotre fefe. Obi be ka abrante ni 3 year. Ababo ni 3 year. Na ma favor. Yes. Na ma favor. Yes. Ni face abrante ababo ni 3 year. Edi ba tie mi. Na from insam. Na ti asemi ya pastor kwa na me ka kire na wo nkwanfia doso. Na onyaku be kire wo nyansa. Na onyaku po be kire wo nyansa. Hallelujah. Amen. Obadi am life. Amen. Country when yanko. Verse 3. 13. Verse 13. What's it then? Inshira no nipa da sania. Ohuru nyansa. Ohuru nyankopon. Nyanya misro woni mu. Yes. Kwa? No ohuru nyansa. Enu onipa da sania. Onyanti ase. Hallelujah. Amen. And yase be ya. Ko? Na emu adinya. Ayese dwetade. So okopru wiase agapade. Na ne mfaso abenya. Esrisika mapa. Ne boye Ese mota nyansa e free soro no. Afefedie nyina. Yemfa nto nyansa e free soro. Onyinche wo nyansa e free soro nyamesuro no. Na ne benkum kura enimonyam. O left and right. Na kwanya ya fe. Wiase nyansa no. Hallelujah. Amen. Ana sekete nyankopon nyansa no. Ade abobra. Yes. Obadi am life. Amen. Until na nim nche. Amen. Make of course. Sabe woni me ntwetwe nkomo. Yes. Obadi am life. Amen. Nyansa be na ade bobra no. 055. Mfana ma nto so mame. 955 2686. 055 955 2686. Bet me a friend 050 70 6 90 000. 055 955 2686. 050 76 90 000. Oba de enshira bebre. Amen. Yam to aso ne fe obi ba ne ya ewi. Ka quotation am ne ya ade bo. Hello. Hello, da. Yes, sir. Good evening. Good evening. I'm in Sir Nijima. Amen. And then me a pass my auntie preaching from beginning. And then I'm pointing. The buy I'm a meeting to and I'm say, we agree. I'm in Sir. Last time I walking in church, me. Everyone wants to say, won't mean tribute be dear. Everyone wants. Maybe someone say, Bible, I would say, I don't know. Would the church as small one after them? I mean, sure. No, mommy. Hello? Yeah, hello? Yes, sir. Pacho, dinner be a free. Because you have a public college because it's free. But you're letting your good for insure no say my baby on the bay. Amen. One person I'm a raffle, baby. You tell me a man in your girl. I looked at you, we club I maintain my me, Emma, or maintain. But me, what who says, very everything right is somebody. No, say, I am in my and so, baby, what I saw my I am in your car. You could see anything, Mamma, on a machine and something, you could put us anyway. I'm not a bra. You could say, no, crown of wood, training now because some of the brothers so. But we say yes, almost swapping because we never almost sure name who is to people. The same I could try and not personal because the album of Blabos. You may probably try to try to try to piano. You could try to be so 18
you pay because you don't compare. When Kawasi you got us in your own political. And I was he's a part of the baby. About this, we shall only walk my sword amount. Hello? But you didn't be a free. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, I'm a prophet, because every Kufulidia is still there. Meet you at that. Yes, sir. Amen. There's a lockdown, a bus for in nation. It's was some pan and there was someone so a young found to home. I was about your bonnet and Yamasuma. Yes, yeah, with you. Now, what kinds of them would you? Now, I was sorry. Now, there's a 3 months and I come up on my passage. It's a lady I saw in the brain out. We always had a so I saw the Western of session. Kufuridiana. And I begin to my book for the year. Men share as a little so as it. The kind the long I have in the crab. Actually, be no group anymore. But also, my sweating in the feedback to tell you, and I'm a class and that's right. Hang out, Mammy Yana, into my line also. Kiana go up and under the Mammy. Nakamino, I do home. Oh, Western of Mattia, poor made him number better. You're going to send it. They're going to send it into the say. La first me again said, then I made down a course. By the person, be just on the modema. I mean, she wrote, no, India, what amount of us an Indian uncle. And we do us so much, you do for me, do us so much, I'm count. Amen. Hello? Hello? Would you never be a free? But you're making my claim because it's a question. Meet you what room? Something I mentioned. Amen. Okay, here. Yami, a more commerce will be number. Yami, a more for we are just finding and I will chase it and catch it. Nandipa, I show me dear. And me, would say at the end, now my issue and dear. Some trust them, wouldn't trust them, not trust them, and I would say, I dear my nothing I make at you. That's the plan of all about you. O can't competition. Now to say, near or yet, or young and son. On your man's from 4 or near a patrol, about in your bank acquisition. James chapter 3:13. James 3:13. 3:13. Yeah. So from the mission would be that's it. And Timua, I am Mocas quotation Muhiano. Oka assembly say, I met me the quotation, man. I got you say, quotation, I'm even born in Avama, me who's a member. Preach way. Say, ye custom is signing for fra. Mess up a book quotation, crop for Bessa. Because quotation will be between baby, a better son. The Moka say, if you can't send where when he met me a quote. About the ancient baby. Also, for the country, make a my movie to it's in Yamisa waited there. So for Yamisa, that's it. That's it. But in Shabby. Hello, Pacho, did maybe I can say free. O deep for no friend, what's sorry in the mean to me? Then when the man is a meg guide. Sana is a quaba. Because between Fagan and sorry, I am sorry. Then when the meg guide, so Ube wrong once a year. Now, what be Siadium? This a wild pet now, so be am no, the person shower say. As I'm going to be on one, O Fremia, the man's megado, let me church nama. What are my church members? What done in one? Me, I may be job bowachi. Do me my clone to Metias or coming so be preaching the same type of way now. The moment I bear rough nap and messy chrome one, my bow watching my Betias on the wall. Because make what you are sorry, meaning they're done while you. Hello, Mamma Casan, here go.
Good evening, Major Oso. Kaza. Meet you at Aruma. Papa, about the intro. Ojo. Another animal, Papa, why you be busy? Na asama wa time in way a mood, Papa. At Asini Banyanza Voom. Standing for the brain, stop for before the brain. No more Punyan, Kupon Yansa, near Fire and Catay. We are in Yansa, or the Betonku. Na. Maybe 2 days here. Kuruma offer position there. I'm touching them, said, and I'm a Papa Casana Missy. Or doing Bible, and they say, Annie, or said, Bible, I have back of them. Young fine, as a Papa Jinamanin to Bible, oh, now you can't say. No can't say. So young couple, my young Cata, young sire, you did the busy, got a boy, a brat, and God, yes, you could come. Papa, na bibiara movably because Bible says so one radical one kind of way to me here. Now so Papa say Bible has na for the amount young catching fire young son young fire the young fire na I am one chairman Kumasi hotels there was to see clinic was to see that was your money no one because on to me challenging me so challenging me a billion one say if Ọtụtụ Nyankopon Joe, that better more cat and Yankopon Joe. No, I Joe forever. When you are saved, you are once saved forever. It is not true. It is a name for Jamin, such a send them at Papa and cannot be for Jamin. Now, would give me Yankopon them bonnet to me. If you are Chinakos and a Bogamore, me no we and a Boko don't know what Yankopon can't do. We are in Yansakasa. Papa, anything that man would so a woman, you know. Anything I know, make sure some is true and Koran is true, not me hope. Because me be some the motion now, cry the top bang, the full bang, Koran, and a woo. Amen. In Onyama, we are one of Buru, put the same in so I'm no Grandma Buru, so. The Tina Diana bomb by yourself. You never see me that you have one say, but stop a fire. Let there be other work to be so. Now, I am Kayemono, or time me be a corner. I might not so near ya Sakra, ya Bapasa, a Jano. Now, Madame Quamo, Piano, of Sarah Hot for now. Oh, me and Jabin, me so much in the agitated. Of I didn't show on short day. Amen. Let's stop at little star, Mary. But you have to be a Jabin, you're more angry. Mama, oh, what bigger, Mamma Bacope, Obadi Islam, Obadi will be a Jabin Shiamina. Amen. Jabi Obadi Islam, baby. Biazin Yansa, dear, Yangopa, my warning, Colossi is what Pen will be on Biazin Yansa, you. Yes. Colossi can be on 2:8. Colossians chapter 2. What's it? Verse 8. Verse 8. Was a Munshem Muye. No Bian Fanyansa Pe. Obian Fanyansa Pe. Nina there, and in Nada Hunu, and I'm in the party to Samson, and yes, if it is yes, I am Christos, and I'm one Yanko Pong. I'm a phone no moon. Yes, Yansa. Can be unfair you. Yes, Yansa, you will trim. But Yanko Ponyansa, dear Bobra. Hello, Pacho, didn't be a casa free. I can see Ojira Usumami. Debbie. Many money, dear. I'm just Islanko about the young. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening, sir. And council. Your friend Nicholas, Mikasa Denta. If
from base 6 months in an enemy, Papa, now, I tell now, who can Tankagana Funi na Bitiana said, or minding Nabitina coming in a much senior who cannot, Cadet one more minor, because now can any prefer the mechanical young coupon and who can another be a before for the country. On council, mammy. Monso Massene, Nabi be a minty member. Hello, Daddy. Yes, sir. Good evening. Good evening. Pacholo TV set in Kakrawada. Let's hear for phone. So, Bentio TV. So, Pacho, Daddy. Daddy, Pacho, preaching, me the plan. Amen. Na, Miss me wa how kaka, me a small boy. Me wa how kaka, na me se me de two enim na. Wa boami. How benza? Preaching is we are say afefe de edinya na me am to me say sa de no to ediminya na we are say afefe de wo so bobo ahia na watimi adi akire Daddy me ya so le say me kasa tira bisa wa ahia na watimi adi akire wo odai o kasa so you wire phones and ameboa and a chain and go come Pacho and Daddy and then papa akase and jeans I had to tell him Pacho and the boss shots and yanwa to abra boy Pacho and Daddy Pacho and I miss you dimenya no Daddy and the guess Pacho to any abra bono Pacho, Mr. One Pacho, Kaime on Pibumna, Wakua, my mobile. Sakrawagini. Matter the bomb pie, sir, ready whom Yansa. When you party Bob or son any. God first in my life. Only God first now. Emma Unyamisro. Unto two and among Cosania and Uncle Bro, Yanqua Gianni, Yanqua Ricky Bob, a Hiana barrier. Oba ye mo bo tie mi abrane abrano cheche ne ba fe be hu se dia asem ne be wura mu se na asem ne be ye why Pacho you oba de nka Pacho na men come hello Pacho di be bia kasa free hello apostle mami ya fa me redo ya fa it no hours okay apostle ya mi sira wate o jira nso mami ya me nya okese amen na wanya okese pa no preacher who preaching no krasa mu na ukapa amen ya mi sira amen o sira papa wa ma ya tinya me sumo ase pa amen wa ma ya tinya me sumo ase amen tinya me o sira wa ma ya ku adada po no ye ku adada po no o ma ya ku o mo pa the mechanic nyame hira wo pa no nya okese hira nso mami e wo Yesu din amen hira nso mami no nya akoma so ade ma why nyansa be na oni awode bobra wo de na ekura na se eni nyame de no wo boa wi as nyansa o se ye wo de free fam ha ya ewura mu a o kasa eni nyame de no nko hello Pacho di be bia kasa free Shalom. Yawe shalom. Jambo tampom zeng. Oba di nadum mewe. Bajo. Nso de ya rabbi ni teseki asama. Okay. Obana bocho preach no ekwe me babo pa me sabetele. Ya bompa se ya adumne se Lord dan e bia. Make sure say e babo jono. Amen. Daja dan person bi ka say preach no what by ABCD. It is a guy I don't know public about now I could because main tom preaching CDs. This will be sponsor say yenye enfan chiche. Entina madi akọ to YouTube ni we. Tihwe. Ubetimi atwe am obi I don't have problem. Me hear say message ni ko. So be frame say apostle ko adman. We preach or preaching ya yenye ni CDs ni enfan chiche a meye.
Okay. Saying you see the thing that got me on the time, Diano. Doesn't go for Trida. Debbie, be a coming, could not not spread it. And you must say, make Casavia Marie or the man medical. It will be some fun to know so. So, probably before so I be question it. You may be a good pen drive so, anyway. Me may business away. It be bomb pass about the Yamatum. Bin you be a sponsor. Yachiche. A GG Okosto with my bit. Obisuka so by your own business. I don't have problem. But semi cotis kakoye sidiaba. Then later maybe we HMA ton we know as I catch a bit on a meeting to see this. Or brother, me and Massacre and Massa disca. Me disca never you. But I want to be back as one country say, me could try and with years cancer ye chamame. Tikokore. To be so much near church, Babwa. Naman phone nam kwa who do car near that two come who do fear diabo. A ma topic by time. Ba watching out Tias and I no. Amen. Amen. Hello. Me yaf wafo box na me bank am support me. And na me pon a course e ba no. Course ne do so chance ka no. Is ye bomb pa say either say ye be 2 days per a week. But munya no for anka bope. Hello. Boami, hello. Yeah. Hello. Yes, I'm Patrick Kasa. Apostle. Director. Oh, they say I want to know what. O chance mami. Juma na o ye me juma na need da hope fi so akrofo ma da ya che. Me show o anya he ya. Okay. Juma na de so ani anka ya wo anka na on shira di. Amen. Na o mo mututu ayam pia no so no. O mo ko so no mututu o mo hwa sempa e ko so TV so. Amen. Me da se Erade shira. O shira so na onye wakoma so ade ma. Amen. Amen. Hello. 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 Yes sir. Hello, so can you come? Enka so. So for no call me do ko come fresh center ni na. So for open see am pop. Amen. Amen. Since I was lockdown. So for ma shawa so I mean my phone so say na mo body phone TV. Ya ni me ma so me. Menya one way preacher. We better say. Say me man shawa en no da man first stop make sure them. I no anya play back. No me sabatwe. Okay. So for no ama obi tina me hu ne dey say mo be bi oyi. Amen. Ese na me hu den sabat so no o ye si yo so man gaza. So for me sure. O shira so no anya wakoma so ade ma. Yemfa last one yenkofa foreign phones na man ne da ono. Yeah, munya voice we mami wadaroma. Mo frefre faso na ma munya no bi de munya no bi no de ekechiri. Hello. All right. Yanko foreign na nuanum so frɛ. Hello. Hello. Yes sir. Yeah, Apostle, good evening. Good evening. Yeah, Minina Swana. Kasa. Hello. Yes, Hello, Apostle. Me Jozo. But good evening. Good evening. So, but to see Bibia Bokode. Oba de na do be eguso. Yankupon Shiraw, Yamin Shiraw. Na and we di follow Soto. Na soli baby busam say, was here say Yami Jumanu, we are di for eni kwa say wutimi preach nti omo de ya nkom hye nti okobusa quotation bi a wanhunu na wo kan nyansa asemu yi de se sia nyansa asa a te se di for no so ogina nyame asafo anim no na soli ba aho atin quotation bi a wo busa na o se o mo de adi sam ne yi na sa quotation ni o ti so hwehwe te se papa e de na wo kan nyansa asemu yi wo kan Barbara according to Ecclesiastes 4 verse 13 wo be no kan bibi was if na mabrante mo bonu nyansafo the so mfa so se wan kwase ya wonti afutu Ghana nyansa boy nti ye ma me nkoso wo kan Proverbs 3 verse 19
was in Yankopon the Yansan and the assassin too, and what do entiasians to do through Timo. It is as we create to say, Winnie Yansan, Yannimunti, and the Yapa didn't know Yankofordia. No, dear for was wish Uncle money. Was only by without quotation, yet or without quotation for the different to be a Yaman, assistance on Guas or Review. Also, I'm still 1 year where he says here. Or from me, with them is on the link me, a mammy Saber and the crown, and coming in November. Wow, we dance into Barbara now, Wokano, Evina and the soft Kana, I'm so on one throw. In the Abby Beffler program, so the Zabia or Barbara need different to Miss Sell. Barbara need Papa Oba, Pajama, Mam for you know. What's that? Preaching and me from Mukasano, or being himself Barbara Fufro now, can you? Or being himself Barbara Fufro now, can it me the Dennis a year brew women who young point the actual Magana. Amen. Because a bima for a be so say Christianity bar from, but Muni Pebisemu, and the Yankupons who are from so see a dino. Amen. Papa says, Yamia dum UK lockdown, ya beer baby, and Timmy to Monday, Mr. Telduma, Timmy Srow, would ya Achaman Bear 2 weeks, and him say, one Yankuponti, the Benya Sicaba so as an amen. You some Pacani, but me who some Pacani, I made the name so cana, would ya crack, who be a Sebi or Bokra two preaching out. And the preaching will be in a way I am Malcolm national TV suite. Because someone who can be Tiana and some for oh. And a preaching or Muzo preaching so or Muka Babruma as some of the crowns we yet dead. Papa Yakupo Shrow, Yawan Yamon Shrow, what's all the man in I don't show. Yan never for you about fee. Yamia Duma, Bewi and Mina Beboa, Yamijuman. Amen. 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 Shall be brave. No, you are Kumaswa, dear mammy. Babu dear, be quiet, the Maquia media. Hello. Daddy Pacho, good evening. Yeah, good evening. Pacho, now what to say? About in Adam, me way. Yeah, that is what I said. Dan Pacho, Miss Afiansa, me tunia, and a mania, or line, na me tie on church TV, so me wo Italy. Okay. Na me tie evangelist wusini ya chira ya say utwa o di wig ka uti a pe me nini na anya ma twe me ho afi nini na ho na dadi me wo Italy me pesa me de me ho hye osom ne nkyerɛkyerɛ papa mu na me pesa me hu sa wo branch ni bi wa Italy ha say ya say lockdown ne kwa me ni mebusua ni na ye bebo ma ba besom. Amen. Ye pon a omodi na ma de be omodi na ma be tu dwa na why send high na omodi wa ka Italy omodi Italy for na ma de ma why Dan Pacho you me that's about the insurance. Hello. Yeah. Pastor, good evening. Yeah, good evening. Pacho, I want to say about the not do me way. Say Yamian Senti. Very good. Where are they? No preaching to them. And them clear. Amen. In Yamin San. To me, boy, nature Yamin San. Amen. You're fainting fan to an among. Amen. Oh, yeah, bravo. Because he Nimian Sampa cry. Yamiadishima. Yeah, can't, but you did. Yansa. Any backo cry. Jimmy Ankasa. And me, Jimmy to Yamia Chine. And yet, and I have bread of assassins. Yamaka on council, one shot in the chain Yamin. Amen. Amen. Conco to General Bompayama on quiet sea. Hey, Mamma, no, and animal. In your program, me Mompire or TV this week. Then I joined. Yes, I go down. Buy a Jamaica here for the Abu. But think count me, but think count one with a scam of the boy. Oh, my young son, it be whom Yamit any more yam. Writing count. Amen. On council. Investment that is a big and if in a big and your Mompire man, I've been such an bone pie first income and council. You are an uncle in Shroud, baby. I mean, Shroud, or Jumai phone in a insurance. I mean, Shampatch Isaac knew. Oh, Isaac. Papa, I mean, Shroud. A beer money. A beer money. Is an MB I yet to trim wabla boom. Senior Simbi City, a pan, fitting Siena. Ah, hey, I name me ya. I name me yo. I mean, Shrubby, I mean, Shroud.
I say, Bamcho, Montreux Medin, Strampa, Montreux Medin County, he said, me a church member, I don't know. Amen. Because I am Mijis and Panati. Amen. It is also be Baha, Makoa, yes, ask me back and a piano, a ho and me banana person be said, big a crap. Meme no, Madika was that I was Sunday church, if you invest me. Nobody. Nti Mr. say, I don't know what boss would have done. And when you ask who boss to be a man, a subordinate dependent, a subordinate boy, a subordinate boy, dependent, who was a boy, and you didn't know trade. Yabu was so swimming to Nina Subo, Obe a bonus or cap, and yet a cap and a petty, a cap mission, a petty mamma, so yes, Subo, and the betcher was Subumi. Remember, being no memories, my boy was from telling you. As I'm a morning preaching, let me preaching, I will tell me say. What ya samono na we di for one sembi no ese onya boni fefre was ania ma no to yan ko as 19 as chapter 19 ko verse number 1 eba say was e ba say ebra apollo wo koronto no Paul echi amenti fiasase obeduru efiso no koduru efiso obetu atuafo okotum krofo bi akachira wo say no akachira mo say mugidi ye no munya honkonkra na omo kachira Paul yenti posa honkonko ba bi eno kachira wo say na dem munye bomo so shaye omo say Yohane subo mu John the Baptist abonkrofo we su dada ena Paul say Yohane ba adise ye jama den sachire subo kachire on my say moment obegie di so wagie di no okọ wura osumfufuro mu no eso nya subo na mo ntimi masu wo Pentecost mu mienu ana Assemblies mu mienu ana SDA mu mienu na mo wusi wa sakra wadwe ko different church dia ene wo ko wura osumfufuro ye tabra mo tie ye eto mo tie po asam no omom ho kwan ama ne bo mo ama po sa bo mo su ehye awrade Yesu ehye ya ginkwa ya hwa me ze adirim me ba hankwa kakakura subo no ba nya ba hadwere enti kakra bi no enye se be se hello and also ensem no emu du nyansa papa nyansa papa ya yiro asebo ya yira nyansa ye ni minti to say enyama ye ayewonra ya manipa na special here ayewo akwantum Isaac Germany na make say okay ya ayewo akwantum papa nyansa to say nyansa nti oba etwa bema nyansa nti bema etwa oba na uba special Germany bema ono nyim so owo yire ewon kwala wo fie na wo be hie oba na mkrata 70 na wadada oba no na oyina wo emienu miensa wonya na krata hwem papa na oba hyedem ene ne ba no wo mu tisu enam nyansa ye ni nti chase yankase ye die ho awu yankase ye kunya ho yankase ye den seka wo ye ho yankase ye prayer ho papa ona so abekire ye bi wonam awrade nam na adom so wabekire sa ye nam yakoba nyina nyansa ye nim nti na ye bone no because wo awrade ho nyansa nka wusuro nyankopon bible say nyansa fiti ase na awrade suro nti nam say ye nyansa nti ye bone atia ye ho a ye bibia nkan ye bone ete ye ho a bibia nwoso ye fi se awrade nyansa eni ye mu nyansa wo ye mu ina ye wiase nyansa mame kofa obey menyine wo na onye obey awo na wadwane na single mothers na wo mo bre wo Ghana said the may memenye wo hu wia na wo madwane na mbey na sofa papa nyame nhira wo ne waboafo wonka ho pa me mame a me se me sene wayi koma no endra me yene ka so Isaac could you believe say me tie papa OKOH ne preaching no say preaching bi anye me da wo YouTube bi bio se me tie papa na yi a me mpese me firi wo kra kotie bibia bio papa yankopon nhira wo say awrade na mo wadom so na wo bie ye ni awrade nhira wo nhira so mame yazinya bible na se metio Oma on kwanse memo waso mebo simple. Se sana metiase dia. Se metiase sadia. Mercy anya se sa bonsem udufu sunsun bon se mane bon anya ne bon nipa bon obeka modo obeka apostle OKOH do. Mercy yankopon la ontwere buti nkukure ba sa onka shemele mukuro mu commander ekitechi dade na ase apostle
yankopon nhyira papa amen akoyasem and the topic idi mama kane yankopon nhyira amen yehu de yase wo fi yankopon no e de na eblom amen pastor yankopon nhyira na nyeme bebre preach na yitumi kasem bi de na so mo man mo da asemi de ma na ahwa ablabo ni ma na ehu ni ne de guo no yankopon nhyira papa abina bi na mitiu my Bible dimension bibia aka na nde mesemeni Bible readers me no ko challenge o kana ma atro na membe kani na we na me ya de gine mo gbe me be kani na de musum gudu na mu follow amen na yebo yankopon pe lockdown abed no ubi fo na yina yitum na fi abom na eju sabe yo dem be butum na fi a kire na ya tenkwagesem no amen na wanche na yankopon yi ni me da yes YouTube nefi ya sibina ya fetebi yankopon nhyira o nhyira so ma yankopon nhyira umpa bone de check umpa bone rough kese fi bukom oba de nhyira me check umpa bone rough o twa the boot abasa hello apostle hello Christo asumdwe nka so ai yankopon nhyira won so ne adwuma pa amen wo ye sɛ wɔn nso ufiri aseɛ dadada na watumi agyina mu aka no korɛ abɛsi saa abere amane medin de bɔbrapa mekasa firi Italy yɛnka metie wo no ɛnyɛ nɛ na mahu sɛ nokorɛ deɛ ewiase woka nokorɛ a ne mfiti aseɛ no ne ka ɛɛya nanso nokorɛ epia ka woka kɔduru baabi a Nyankopɔn nso bɛma adwuma a woyɛ no ɛso aba mfasoɔ ebisɛ yɛ mu bi deɛ yɛte wo nka akyɛ papa yɛtie wo akyɛ na last na meka sɛ tie free Kumasi Micro Junction wone Apostle Abraham Obuji ina na metie mu free ho a wone enipa preacher wodi kan ko tu yewo kromufo ani wo nkrasefo ne nso de wo ye de nkrasesem wone nipa mdi kan te sa asem no efiri wa no na watumi agina asem a wo kan mu na ade abesine onipa bebreze omonte wa asem ne da lockdown yi ba yi eno mate wa asem no eyese afi na mate asem na minim se enya because of lockdown intra nipa bebreze be na bi mo abu omani aguso ne abu enua nso asisi aso e de ho ato adifo bi so but coronavirus yi ba yi eno mo hu se adifo na de omu hwemo enti obi asuro hu abo nipa bebree because adifo na omdo omo to omo so no anointing oil omokoto ye ene kodiewu kosua ne ade nyina ntimi amo ho ban amfi coronavirus ho afi ye be frafi asenkom so omo hye nyina no obi ne ho timi hye corona ho nkom na jese omo di omo members no ehwamo enu nti no awoso omo hwehwe Nyankopon a oye no kure Nyankopon na kira kwan enu nti ena nipa bibresi afi na omo to nka na afi no omo hu se ensem a ofiri ase kan ye be 20 years ago no sanse ni na ye no kure nsem a aka fa adifo atrofo ho no ye no kure ndi afi na nipa hu no kure awoka enipa ato nka dada na mum afi na ye hu no kure awoka corona yi ba ye abo nipa hu adifo na di omu hwamo ndi afi no mo hu no kure awoka amen kwaso na eginam na minim se Yankopon na odum nipa no obekoso adum ama ho ni Yankopon enhyira ene o Bible readers ne omo kan ho nyina Yankopon enhyira obi a yenso no yeguso se Yankopon ma ye kwan na oto ye nsem a abrepam no ye beba aba abeboa ne abesom asene ene adwuma amoye nyame enhyira amen oba do enhyira bebre no anyi wakoma so ade michia ACP bafo apentin eye Greater Accra eye crime officer oba di sha bebre ne ho kafo panifo bebre hwe programming panifo bebre etamachi ewa dwumadi a medi oba di Nyankopon din menti mi mbodini oba di sha apostle oba di sha bebre ono ho kafo hello US apostle ndaso nyame yo kese ma hwe ne nde bia ho bia hwe bia nyame hye mo of new fi adum abri nyinara onfo nkọ adum dembra wa onyi we bodri onyo nkoma osenedam apostle amedasam etie wa yesu tie wa yedaro ho etie wa edibani dimpo ya oyeden
yɛde toto yɛn abrabɔ ho yɛde toto me yɛfa mu ho yɛde toto nsɛm a yɛate apostle nyimpa ɔyɛ asɛm preaching yɛ preaching ibi bɛka dɛ ɔnte bi da ibi bɛka dɛ ɔnte bi da na nyimpa yɛn su nyimpa yɛn su nyimpa yɛn su mala minima so bi a sɔfo ni ye demi preaching apostle ebia kwan foforo do ebia kasa foforo do ya ti bi o na mmom what na so twu hia na ye bonu numa ma sɔfo yi wan transfer wa oh baby ekurase bi a wado bɔkɔ akɔbɔ no anhwɛ ne ye mpa ebusua wɔka ho wo ye na wo mba anhwɛ ye mpa wɔkɔ asesa obi trem no ɔyɛ so ɔyɛ no kwafo asibɔne ano kwan a nyimpenye nipa da na dikafo posu nyimpa dwen osanda no na to offering kase wa so fi osanda no na yinkani di bɔne a inti nyimpa na dwen nye de sofo akase tien apostle akase tien in the preaching no anu nti na obey apostle nyamisha wate ami mi the pan standing for the truth. Me pa the Bible yele kinkani. Na no biala use. Debi. Na so funi I will use. Na kwana ya ibinom wafado wane ncheche no. Ebi oye ntobo ase. Ebi so wane nze waso. Ebi a wo won bata hu bi a wode fofo ho. Ibinom so awon so wode wane nta ase ti de melike enwana wane nyanse na wode ye. Na ehwe social media do asama okodo wado a apostle oye debi wo wa etumi bi so de na nyame ahyen oh oh shape oh hello good evening oh kuse hello papa me pacho sister Amani na ama Paris France ana mamu nyina dwuma onya ko shramo o mamo hobambo kese amen hodi gum papa me enseme fro na edi nkomo ya nyame ya adma me fro mate ai ma fe so me pese me boa bi na onyankopon asem no so etre momo amena Saturday Sunday me ma Tuesday me tibra ebre pamu no papa batime nka amen dase onyame nhyiramo mo kwatenten amen atiefo muti asem ya momfa nnyo munya asem no tiefo na monyo na munni so amen na nokure ni hwehia papa ntemo a enkanye ni aboa me pa na eboa me amen onyame enhyira wo na na obo ade enhyira onye wakoma so ade hello apostle pacho good evening na mo te se senya mi adomo ne wabo afo nyina mo ho ye pa me pacho ma bisa die ni me se me pacho me pese Saturday na me kwa Sunday asoro me kwa Saturday asoro da ne sanse me pese me ne mosumo no ntino Saturday no Sabbath no me pacho me nim se ni siye no nti me so we betumi ama me hu se ne yesiye na ho niom am eni ma bia obi na ama na hu ayehu ama wo obi sua wasa o chia ne pa eni bia onyango pasa remember the Sabbath day and keep it holy kan ho me da na ne krogro eba hello apostle krasa sunjenka o that's a part na won church ra o de mai na senya sa okay we free UK from Asari Emmanuel na ka bra mo Ghana make na for foreign classmate to be so o de nyansa mo na man te pairo dia na o me mo se nyansa no ka na wi nyansa no ka apostle nyamishra pa nyamishra that's nyamishra pa wo bi an cheche bu a wadwo be say the crowd free nyame wo yes
Sorry, we the boy poor boss so smart. Hello. Not smart but I was me smart, me very wise. Obedi yasi janse buni yere sa o de buni guy de bia oni series pafanya zakwa no de hwe obari sika. Hello Apostle, good evening. Good evening, sir. What is saying about the nadum we dear wakoda no na kasa ni kasa fi okay Italy okay Italy Apostle nyame nshao ne omuafo nyina nyame nka ho na amen onyo kase amen na da nyame asese nyankopɔ ma hia wa ne tambia ne ne da nyina utimide asempa no ebre amen na me go so bompa say abrani na asempa o de ba no me yime die efrim amen na me bompa say nyame ma me mfa emobra ma me nye tiefo yefo na ma me nye tiefo rufifo amen me de nyame da wase nyame nka ho bebre me chiaw no nkrofo nyina amen obade so me chi obi aso me chi ama me chi anu anu ma wabo ma no nyina o live ya waginim obade nshirawo. Hello. Yamfa be mi ensa ne fi. Hello, Apostle Nyame Shirao. Amen. Anu obusua enu asafo manyina Nyame nya okese. Nyame ma odum oburu odum so. Amen. Na metie preaching but u preaching ni bi wo ha metie ya na me hokura edwere me. Amen. What preach pa because the attress am ne kan say enyansafo ani bewu no bi na say esi ewiase anaso man Ghana no ibinum ni so omunim nyansa no mdu nyansa yi twa nkofo na say obi gina ya wo ka edifo ho asem ketua bi ne yehwe nipa ho popo wo man Ghana eye pa na mi shirawo. Amen. Wanya ukese ni wasafo manyina. Amen. Wasofo no mudu na ase nyame mpagya wo munyina enfo musisi ba bi yakono. Na nani 3 days mitie u preaching bi. Na me bae no preach yawi na ekide me bebotie. In fact na wo ka bibi se uyu difo anase uyu okonfo. Na preaching no eye ma hudwiri the whole night man na mitie ya ma de echi. Amen. Na menya ukese. Amen. Onya ukese pa no kore se preaching no nsem na wo kan no e wo mutrudu nipa ni bo ho ana kom na efa wo no de ayesa asofo sem. Nti tumi etini mu no nim tumi na edine ye adwuma. Onim se nyame ena de ye adwuma nso na obonsam so na awia no. No kore mi akora mehunu bebre me nanfofo bi ne nasefo. No kore pa na wo kan na ese nipa adibi wo ha wontimi mpa ene me bi ho ntuma ngamia me bo story bi a kire na menya wo kese pa na menya wo kese ade ba ko nso manage wo ho se obi bebusa wo question o mfa wa dwene ubusa question na no akotu quotation a eyi question na no amen we no kora na ma mehunu se no wo demofua na menya wo kese pa amen bo de shira no nyo akuma so ade ma. Hello. Hello. Last one. Two. Last two. Hello. Yankopon Unshao no aboafo. Amen. Apostle. Majimi acho. Na say die. Ahunu nyame munyansa. Amen. Amen. Nyame unshao why? Unshao nso mame. Onto nkoma ma osoro mu ahoden na dan nyina fabreye. Amen. Na me die da bia me kan so apostle mantie wuda korokora na me hu ne emenya me ho. Amen. Ene waye atwam ko bona meeting ko bona meeting nyame onhira wate. Amen. Onhira bebre Aisha ni Manchester. Oh Sasha about inshira bebre about inshira US 4 Canada 4 France 4 UK 4 Germany 4 Italy 4 Spain 4
mantimi amo ba bia Ghana for efe de memu se adwuma no so nyenim se nyame asam kɔ se ni ba bia sananse sam no mamu akɔ eche nyame asam ananse sam no kɔ trendy papa ananse sam na trendy than the word of God. Can Proverbs, mommy? Proverbs chapter 15, Proverbs chapter 12, verse 15. Proverbs. We are of Proverbs chapter 40, verses 12. Verse 15. Akalas one. Yanko dos. Yanko. Ojimi for kwan tene ne so. Ojimi for bia ne kwan den. Etene ne so. Ojimi for bia ne kwan etene ne so. Na de oti afutuo. Na obi oti afutuo. So di pa de onyansafo. Say di pa ne ye fe no onyansafo. Yes. Ti sabra sami ya bai. Ya to we. Wa mo Facebook dia mo ya on mo video. Amen. Amen. Tell me person be ready Facebook comment bia. Yeah. And say me na pen ma ba ho. But enya wusu nti na mba me ba ma nyame ma. Yeah. Otwadia mpo the creator ne ma na mba ma ho. Bible say do I dey. What say? Kan free tie. Ojimi for kwan. Ojimi for kwan ne tire wani so woni nyansa. Na do tie free ho ne anwene ye ho ko. Filane so. What kwan na tire wani so woni nyansa. Je na je so woni nyansa. Kasoro mi nko. Do tie afutuo. Na do tie afutuo no. So ni pani o nyansa. Person se ma mi kan ya. O ye nyansafo. Obi wu so woni nyansa. Obati de me kan ase. Yes. Aya min quotation bia bi mumfa line obi. Kama mnyenko. Odi na mkutuma. 14 says. Proverbs chapter 14. We are Proverbs chapter 23 verse 5. Verse number 6. What's it? What's it? Ofewudifo. Wusu a wudi fa us abri. Hwehwe nyansa. Hwehwe nyansa wate. So wagimi a. Na ubenya. Na hwehwe nyansa obehunu. Aya wo na wo mpese obehwe. Wo hwe nkwa dia nyansa ne beyi ni wadi ayi. Achira wo no beba life mu. Yes. Wate. Yes. So wagimi a. Me tell me Facebook comment in your way. I don't have time. Me miss our time no kura. Amen. Tell me me tie won na atia sam no agye di. Amen. Amen. By church mu nyimfiri won am kura. Bible so faudi for. Hwehwe nyansa. Hwehwe nyansa. Na obenya. Na obenya. Wo hwe no kwa on sabeka. Wo dia na kura no ye wiase nyansa. Ate. Wo hwe nyansa abehunu. Kasana minko. Na hwehwe nim dia. Na hwehwe nim dia. Eni hunumu. Na hwehwe ngunumu. Ubenya. Na hwehwe ngunumu ansabeka. Firi oba kwasia nchen ko. Firi oba kwasia nipa wudi na chi omudi obi akire so kwasia hu na obehunu. Firi nchen ko. Nipa wusua nyansa firi nchen so nipa. Be careful. Yes. Yes, nyansa firi the creator nchen. Demi kache fro ba de nchen na sam na me ka kire wo. Yes. Tuaso kitwa bi nyanko. Firi oba kwasia nchen ko. Tuaso. Na uri hunu nim dia. Na be mo hunu nim dia. Yes. Kwa Onitifo nyansa. Onitifo ni nyansa. Eni se. Ohunu na kwam mu. So be mu na kwam. Na enkwasiafo agimisam. Na enkwasiafo agimisam. Eye na ada Eye na ada nkwa. Madam Troy. Me a pretty impressed. Odo so nim nyansa ne dia ne na ada nkwa. Tumfuto gu nkwafu ani. Yankopom la life. Amen. Can 23:5 na. Verse 23. Verse 5. Ose dey. Wodi weni be si die eni hoso. Tese bisa akwashi wodi weni be si die eni hoso. Na ahonyade funtaban. Na ahonyade na wodi wani presa ye be yisu ye nyansa ne dia previous ahonyade. Woni se funtaban. 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 Etu so kwade. E tuafru edisu na wo se wo jimi. Na wo jimi na daddy. Yes. What? Ahonyade oni se fu sentaban. E be tu akọ. Be tuafru ani so akọ. O prepare one day for down one cancel gubo. Kwa hwe sikafo bi akolo na achi omo US. Ahonyade ne se hwan na ekofa sabre. Cat me to no be a road. Bra, missing crofo be bra woman music akwa kan crofo bi jai. Because your crofo nim no mutimi chese kwaje yo. Na de wantini anka aloko baby. Yes. Wati ahunya de wuni mu a empre wunya bi a da wunya nkopon ase. Na nya nyankopon nyansa kan wati. Na fa bobra. Na nya sa wanje be free wunsa. E free wunsa na bon so we fool. Kan hama me nyanko Proverbs 20 we nyanko. Proverbs 17 eye. Mediasi. Oba de nshira. No mi akumam.
Sabre you person so masen aboa me na mitimi mra Saturday Sunday kitu abiansa boxing na me ba kamenya manager or manage me Saminko America Naminko bru di la hoya papa na ni ase nyanyis kamedi ene wan na so masene apostle kwa ba me sponsor we wan enkrofobia so bi mu unsu be so bi mu come and connect with me preacher no pawia yes ni na me ba ka be boa so masene eni ebo na me tuo preacher o TV ni so same all way some preacher yeah timtia no mafa ni dia ma TV no ana masa dia ma Facebook ni YouTube to obi hwam oni fi obi hwam TV no tu yanka men shaw searching na ache Debbie free will nem wo dia wo hia no so be me boafo ma epegya obade na asem yes masem no so mo bo menamani 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and the screen as no medina say apostle OKOH mediana no wait me as 020 72 11 337 020 72 11 337 oba de nhira mu a wode beba ne oba de nhira wona edin beba Saturday oba de nhira wona edin beba Sunday amen oba de nhira wona edin beba Tuesday amen na dey sa aka ne fo na ebefa aka ho ntika kwadwo de kapreba akosua de na amaba keka bomu a na push me na de me aba e pebre ni bi aka ho nanso so emwana ma intiminye kan quotation amenko Romans 14 verse 10 Romans chapter 14 verse number 10 yeti obade nyankopon asem wa bua nkrofo bi sika hunu kwa to talk as kesi adam yes sir sponsor the word of God na be udi be you ho da ache an kan quotation we ma me yanko fansa cho na kan Job chapter 26 Bible say what can say gugu kakakra we Job chapter 26 o be so asem bi wa verse number 1 na so be do de bia won ka bi na so be nya no yi read the Bible yanko Job just wa boa do de tumi sen yanko po kasa Job ji say wa boa do ni o le dan oni tumi sen wo ye dan agye base ni ahodene afuo ben and what to do oni nyansa and what to de woni mu nyansa what can in the same pair na me say one ka bia hye woni apai hai na wo ka kire why na ka kire me sponsor apostle OKOH and of spreading the word of God wanya no yi hai humi na afru mu bisa say why humi na afru mu e fe na be just the living creator the living Yahweh somebody banal samafo popo o say somebody ba questions we be bisa ye bisa wa na samafo wo ye den epopo mo popo say anu yi na ye dina ye den ama wo and nobody am wow amen no more life amen na kakra benya no wait me their sponsor the word of God o we umami wu wo fa bi mu do ni o wan cha busu tenten kra ye tibi kona wa ma tibi ko sponsor eyi tu ko sponsor eyi nobody enshira amen me dago obuamia nobody enshira wa mu ami so a nobody am life no me shira ye nyina mai wana aso masene no twedi ampo yewa mo na nani nkyere mo enyinta mo da amen nani edi mochi amen bebia mu yifre no o ma ho nsada amen nani mutie ni mo anim kan amen no mo favor amen so twedi ampo yewa hwe yes so was spreading asem na fedie ne beba life why ye ni ema bi nene wa do mre ebre na so say fe who sponsor the word of God if ye hwe die besi obadi enchira amen pastor men sakasa ne empompa yo apostle that's your body inshallah we bring odofo ready inshallah so we nya daje na me kawo se na man na good screen as na da medina se wo
apostle number na egu screen ase no baby ani din wona ha ni number no fa na sponsor bi na Awurade asem and to me and trendy afin to say we a company o toniema o store o business bi a o pese ye bo oniema ho dawro e wo dwumedie so ema wa misro fa eye number no fa apostle number no obetumi afre no and afin to safa number we 0244183399 0244183399 se wo person ye to anamo na ye de wo eka membership group no ho a fa sa number no na send hi wo din ba bia wo eko WhatsApp number 0244183399 the mestre wa pese bo adwuma ho dawru so emma wo so no bomodi ase wo be free na ye ni wa twetwe nkomo na ya kire wo se de etie na wo so fast bo anyankopon adwuma obo ade nyankopon onhyira mu nyina na afenso misre se woni a mo ayantumi ankan wo messages no mo ma mo bonfo ye brand ni sa message na dawson ba se be kan obi de enkan obi de enye boapayo mo fa nkyeye ni migiri se mo atiase Awurade nhyira mu bebre ye mompae ososoro hiri Israel nyankopon wotumi tumi nyina so wutwedi ampo yawe wona wo hyira ba kwa na wo hyira pem bebia wudi ade so self on sade ho sade bedi hini wo maso wo si asempa to dwawi a etofam a eso aba ebi so ha ebi so aduosia de anso kwa na so aduasa asempa na china nsenchene di nse sa bra asem na tofam awie bi nsenchene proma wo ma do yare ma yare san kogu no so amen de djuma sama ya basa bi djuma pronfama no amen de sika sam nko yiye bi sika pronfama no amen de nigidie ato ape na ACP so mu nigidiem amen tintimu mase de ba ni benya no yiye daache wakwa me no nkasa nche de ma me afiri mu ko ma mfofo no me sanfa me na wo ma shira wo mu ma donti wasam na se ba ya dai mu chechire no amen me sawadum no ngosra amen. Any of spirit, of soul, of body, and free to me up and be. To me, Biara, and no baby dear see. Sama said to me, Elohim Yahweh. One of the Yashua Nazar Mizea. Dima Uma, Kasama Uma, Kuma Uma. One only Yakun and one corner near him and one ham. So a chairman Catania sorry about Uma. Miss Rao, Chediampo, you are. Una Kasa, Adina Yedini, Kasa, Mama. Enka say waba your life amana sie ye be da wase so atie yen e wo doba na azrani mizi adirim adum nti amen amen mizi anka mo one mo ntra enen danda amen amen bye bye. Seven DSGH TV for God Yahweh and 7 DSGH TV for God Yahweh and you ebusiafo mi de radio asumdwe echi obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwanjisem dwumedie abribia apostle AGYEMANG wade